ede akwa patrols cars ya ye pebi ede akwa chi criminals cars ya ye pebi ede akwa chi suspect no police station bi ni car e wo bunu region wem police station bi oni car e wo Sunyani kurodua we mu police post bi any car hwibaro kura oni bi nanso yetimi atu cars base num efiri Kumase asesa police fo aburo 48 agum ama emu 30 tuo ama wo mo ba be chinkwara mienu 2 years ni 3 years ni ndu be hu the tie for police personnel aye no mo wo man ni mu enkomo no enie se mi wi a me do be ko don sesere sa o ka se ndora don sesere fo na nanom atran konwa ene mpanifo ho no eyi apaye se wo mo epe wo mo post ene bra ya bre no Joshua ya fa picture ne send the rest mama why tama na enam nsuo no mo no na nora me ne empanimfo no di nkomo efa wo mo nkani asem na wo mo streets wo mo meter binu manya bi dodo na anya bi enti enne sade ye ya wo mo ye don sesere kwan na ye twe ya no se wo mo ma don seserefo eye light efo any honorable Justina wo bana hene tama no ye MC na daroma wo mo nya enkania no nro wo makwa wi wo mo light post no enne nyame adom me ne me team yakwa akọji mita ne nkaye maku ekọ aduasa egumika mu sesi a esifie ensi ha nto ba unya bi yakwaji mita no o mites no nyame ya adom a nga hwe nsantrofo yaji mita me kira wadwuma no sa ha na friend the real Nsem Sisi no ye ka asem na nya nsem pie o Nsem Sisi nsem de pi ba wontimi ni akire ena nsuo bu aboyen no yakwaji mita otase yakwa ho na contractor no former ne mpanimfo ka kire o mse o yabo mita o den sesere nyina na mse masa besene mienko ana me ni mi team ni nyina straight to don sesere ye koduru ho no wo ma ye wiring all right ba mita ba kukura ni kurunum nam si no obua efo yanko ufi ho na me go sese wo mita because contract na oje ye no e kire se ko bo mita e wo don sesere o farmer so abeka kire se wo bo mita ba bia wo don sesere me so makochi don sesere me na nkurase fo ahe no be da de nkurase sem abiti me wo mo ni mita efo nyame nhira wate ana o se ye sa meten kran ene nana komifie ho fa oka ne kwasi ho na ka kire me for man ne se mita na okọ ya eni ho no onfa mita ni nyina mawo fagu kanum onfa ho akade nyina mawo fagu kan me mfa ngum kan po na aka so okoyi agu baabi fagu kanum fako straight to baabi a odi besi Fredon Saserefo na wo magi bitanu konkogu ho nyame ya do na me firi nkran ba se wom me march we are marching to Don Sasera ni akwa connect e de ama wo mo provider so mu requirement ni nyina wo mu mitia na me say yes this is the power of radio when you do radio here nti ene metime de mensasi me bua ka se makwaji Don Saserefo mita no meters no ene nwa kade nyinara nyame ya adom ochena me frɛ na Don Sasere hene na Don Sasere jase hene na wo nyina ba anaye nyina yakɔ na ma present mita no e de amamo me botae ne sɛ daachi se light kɔ ho a ebema enkwada wo musua de a wo musua ICT a ene de me ye wo TVC de me ye wo Facebook si akora bi pade asua akora bi pede taxi driver e ba be kan opa bi ahwe onya bi hwe enkani ani ho akora wei ene eye Solomon Bennett e kwa kotro BC baako a ombetro ICT ene na hye me sɛ me tu anamon nti me ya kyerɛ dwan mo Facebook ene me nam nsuo mu dese na mita no some na bi kita me na bi kita Joshua na bi kita okyami nimo na nsuo buyen anya hwintia o Sompa 98.9 FM wenti na mokɔ kofa me firi so brabe som sunyaman be som bunu ahafo nti nsuo mo awia mu
gye yade ɛsɛ me nantim kopem na me nankwa so a me ba na obi from se na Poku yi na me se yei post na ote se ya bo hu dua no pacho yi kire wa ko Facebook post na nananom bo hu dua na ano no ɛwɔ don sesere no makohunu se nkrofo bi eyi pole gubi baabi na me se saa enso eto e no ɛna me dan mani from efo ho no straight direction na ode ma me no me call ya ampa na post a eye light post egu ho na mentimi nkyere se eye sa post no mko wi afiri don sesere no ba me ko hu se na post bi wo John wo Facebook na ha ade what I say yes John wo Facebook wo hunu se ene gu ho no time a me ne me team ye kwaji meter no ade afiri efo ho ne ade akoma don sesere fo no enie so wa ho so what I say ye nitro. The name of the game is so what I say. Me na me gina nsuo no mu no. E na me load agu kan no mu no. Don sesere for wo mo wire. He. So no. What would the radio ye? We na the radio eye. Ote. We na the radio eye. So what I say. Hwe wo nsuo na eto nsuo nyina na na mu. Ne nsuo na prada nyina. Why say no mo de ba no. Afa mita no egu inside. Join mo Facebook na hwa ade ye sia ye yo o sia de yo na ne yen nti makogye don seserefo mita no efo nyame nhira wo he makantum bam mita so ne gumu no nyame ya dom ochena me kwafre don sesere na nanom atranko yo kan don seserefo mo niam nie mo mita nie mo mfra contractor no na mo board no mo niam a mo beto a ese fata ayese otimi dimita tetare ba bia wo mo ye wire ni wi a o preso na fa akora na nya light no wasua de na fa ye nya daachi akrachefo daachi afitafo daachi driverfo daachi masonfo daachi carpenterfo daachi sentrofo daachi adwuma bia mrama ho kwa wa Ghana hande bi wo don sesere better me ba cho post ni na wo ho no ene me bre papa me ni me team ya me nhira me producers no ti amaniji wo mo hu no choboy was omu di akire choboy radio ye di team na eye me team fo no so wo munye lazy me ba cho hwe John wo Facebook post ne gu no me ba cho Paul wo mintimi nkire say don sesere fo Paul no but time obi ma me tip off say wo mu di post bi akokogu e wo fiapre no me ye fast na so mo nko twa nto ho na me fa match don sesere fo no sese mu post ni asanye we dia any assembly member or wasa area ho no me frɛ no mabusan sempa cho post we egu eye fiapre ba bia eye organizer bi ewo a wom soso eye ayi ewo uduru bonsuo mu ho a ofro won sabenkum a wotra bonsuo na usane ya won sabenkum sasa wo da bi soso ne ma ho no sabenkum pe o pai kosoro ho a oko ba bia will wise uduru ha pe park kese bi sa egu ho na post we egu mpacho menka say don so se for post no but obi ka kire me so obi akoyi post bi egu ba bi entimi nkonkohwe e na me kohwe me wie na me video no kama but we utum se ebeye contractor bi a waje ne contract na dwuma entimi wie a me kokko busa don sesere for se we na mahu no research amaye nie findings amaye nie me ba cho monkohwe se ye mu poll ni bi a ana mu post ni bi a enye no de a ene na che se e obi post o de ba be na dwuma tete for menka se obi akowi po e de akogu fie priba bi egu no menka se eye obi awi ade but obi ahude a o ka kire me e na me kohwe e na we su twa ne picture entia Ghana mamra bia because ayo man no ejapade a obi de akogu a ode e kwakoye oman no adwuma mi susu se eye post na ya bo hu dua na ye penom e bia enoa ntimu nkonkohwe atiefo ya dwuma ni nie ya dwuma no enie aha na efre no Nsem Sisi no afetie oh blue na ada na moka se oh blue aka se efri akoma no mu se dini no dini bia ede sure ede pa sure oh blue no okay Libya for angasa no untin control oh blue kan oh bro and oh bro Sarabeka no I oh blue majisi ifiri makumam okay oh blue ifiri makumam boko de oh about that awroma blue uchi Sompa FM in fear do saying me chika 22 years ni 22 years ni uchi ka in fear do nu yes mienu nie chika year 2000
22 years. Yes. And when you can share the saying, Me I can share that. Jesus Christ. My God. Everybody me that was. Everybody. Oh yeah. Before. Oh yeah. What you say? 22 years. 22 years. In cha one nine. In cha me na. In cha waso. Debi. Yeah. Unya serious accident. Debi. Emma nipa be say nine num enwuda. O say nyame dom pa. Oh nyame dom. Obade dom. Naturally say o ye mbra she bedwani ena nka watwi why mbrase be 22 years near nga waje 4 billion sa be yan num nga kwetire kwal kama guzo asfrat oh ka san ka uska ana watwi taxi for 22 years awade ena e dana se he wan yesika a wadrese kama woti hoi a yemfa wonto aduro bia so no awade yekese wate amen na watwi taxi finhia du no mienu nie no mani kan musawo ede na ye wa hudwiri sempa hu pa apart from nem koma ye ba bedie ne fe no to wa hudwiri sema wa hu pa wo wiase hu no de wo hen a wotu say ye nsem a asisi wo brabom in taxi driving 22 years ene de wo hen na ye ma hudwiri sema ye 204 police ni bi o farm dropping free headquarters wo de me ba municipal police station na kana mi yusu no astra vetra na ne own address ni ho de kan zo akunya problem okay make us the pakro be friend oyi masa aplaku na ende car na akunya problem with police station police for eja car man say onko spirit na be fan solve problem no okay ntino own address ndi car no ti police ni na farm dropping free headquarters won ba ho no mi see no na say mi gidi ska no mi yutu car no ka che mi say car no own address ni ho nti watch me police ni na o fan dropping di ne be see charge officer and also own address ni ho car ho nti watch me okay nti mi say bi agro bi no di wala do be ko inside and the be 15 minutes na police ka satma kofodi omuka bia se pick up bi aba buruburu bi o me ka say bedimia sim high court asa gro bi asempa na nyankopon no madansini so ye ona no na boy bako do ma se preku nwia be freni apreku na kauna ngasa ni ya na preku no wa kauna ni nwia okay enti o ti say yele me court no ya kwe na say na say police ni no ka no wanke no di court no bisa me no na homle nso lawyer bia ba ho bisa ma no asem na mi kire no na o say court ha de ye udi bimu ka say udi fo na wa senka enti court no kan story ni na kire me no bisa say mi di fo na mi di bim me na mi di fo na mum me wa asem ka guilty with explanation yes nti court no wie ni bibia wie no no bisa say di asere me woka na police ni so court ko ayi ko bono say o si o gira me feeling to stop me nyina afiso kan so bibia nim abra police station wo bisa me fi o ka temi say own address ni ne indika no waka say watch me finish to stop own address no ho asende kroko ye wanka because me dika mafo eti o mo ka se ni nyina wie no no mo say o mbaje me ulska 1.5 na ka una nsu ni ha na bede me koso manya fo amfiri bia hwa domasini boy ba ku bi ni pie koto no teye hwa no dimika ko ka che ka una ni nwia say o mo say mbaje 1.5 abruku ka se no wakoye no beje ni 1.5 banfara ma okodem me ka se ni be ye nipa be 4 o mo no run to akabum bia de nsa ba ko makwa wana ba be run to akabum nipa 4 yensa kwani boy no betwie sika homle be de adikran ba municipal police station wo abedi kugu inside nti apreku nwia no in fact o ya de okay okutwie sika no wo soro ho na wo de pipa na bae na be sana ni be yimi pie na ma wura wo sem be sia no kakam no ba ko no ne nda so beto sum yenu yi mo Sompa 98.9 FM me patro tie bi ewia ye bedi hu nkomo na wafamu aba na ye hunu
Oye taxi driver. Oye passenger. O for car. Da bia me catch na say. Men can't say kuro no mu ayi hu. Me boa. Na ma create fear and panic. But the me catch na so wonam kuro no mu a hwe hu yi. Protect yourself. Be very vigilant. You're very careful. You hurry up. Oh blue. Nana. Then see ene ahomache a edo kopie police station bi wi. Yo ram dawasi. Mafa ko yeso nchi a atiefo nyina engaka mi kurofo. Kwatiri alentiafo nyina ne me critica ene kwasi edu. Okay. Also me na ma ram fiber. Eta mechi. Ya mi share pa. Na me cha me wife ne sitna blako. Nana ena no pay. Me sorry me masora mara ka me wo. Full crop pepe ma so ntebe no 9 when you at. Yes, ntebe 4:30 e ma tuka ne free. So kwatiri ho. Choko kwatiri. Na ma tuka ne free ho. Nti minya nipa 4 e wo domasi kuru no mo so ombesi wo penkwase junction so. Okay. Ti biduru ho nipa 4 nyina si ho. Mas adia ba now 5 abu die VIP ka ne free Accra aba. Ti sadia me toa so akọ VIP station ho e bia Caribbean Belmania dropping are afa. Timbi kwa miduru opposite nkremovo asondana no. Aye Alhaji Mayanka. Alhaji Mayanka he ya. Ababia I famous link. Yes, we betu na duru na signboard kasi bi si wo. Ketwa bi susi nanim. Tini pe ne gina ketwa no ho. No yes. Okay. To yes no. Na me pake no buy no say bra. Me so me ko get fine. Nse get fine fa o si oko o se suseke chiwo. Okay. O se get fine so no tin fa suseke chiwo ko. O san tin fa STU o mu hostel na wo top wo. Yeah, get fine wan kasa. E o bola o tin fa oko. Ni vision se fa no ye fa no si u. Ye be fa suseke de yen. But o ye ba na be ma. O ye ba. Okay. O ye ba. O she no shatade be. No, o shatade black. No she I say I'm one day and so a black and white them. Okay. Nti ofle me say ofro karo bitan say me ko ho a magin say na nsuru so I say no ye den kakra me ka he say o mame 25 cedis. Okay. No see you bra minister nsu eto miska nyina ye 20 cedis nti me so wa fa me ko me ro nya hwe let fro no ye nko nti ofro ka no wankasa ti ye ko ya nti ye duru bia old berry ya beto no gas no ai franco gas ho. Yes. Na amanemu ho o se ni fana o mane akọ suseke fo wo mo na. Okay. Me mane ye ti mi ko ya ndi ni mi nse bia o se suseke sare se ndi o mo wono wona ase fi bia ni ho. Sure. Fi makoma kubiri so ankura se chiri. Yeah. Ba left se ni fi ankasa wo. Nti mi tra sa fi ni bisa nse maame na be bia di mi ko di ye kwa so na nye kiti. Na je na watra suseke fo wa bia o guest dormitory no se wo gata bi e wo ho ya makọ ni mo ye tantan. Matra gata no esna kwa another one. Otra na wo amango bi no. Yes. Okay. Nti hwa amango na se kwa iye do amango na so firi bi wo ho. Firi nso no nso to kan tin foro. Okay. Di ye do firi mi ka se madam. Ibi ye ku di oro he ya ni move ka kire mi no ka se bra. Nti nso atu se ya awo mi se wo ba ono yere ana. Na. Passenger na busa osa. Ono bisa mi sa. Nti o kan sa kire mi wie no. Mi kan mi ti se. Yes. Yanin bini. Me she yanin bini. Na sen wo kan di ada se owo cruise sha ha. Be bia opese mi sen free de ne ko no. Let's wo cruise sha ho. Nti ese me so me fa ma dwene wo kan na mu. Kwa anti amago na tsamago ka krebi na be se be ma bi se bitwa yute. Na ho so nye. Kwa na so sha. Ti mi twa yute no. Mi twa wie no. Tare ba ko she wuram. Ba ko be si ko rin kakra. Amna so da ho. Na me samba ma chika karanti se me kamba ma chimienu a kamitim dara me ho collect. Ti mi twa stand to so mienu no. Na obie ono ne front side wo. No see form. O si for one to do num. No fa kan anim ne kan ni she wuram. No fa kan anim. Nto fa kan ni no obebie me do no. Nto obie me do no. Ne to bolu nga sei. O twen. E bi firi nto twen na epesew. No obie me do no say mensia fika anim enna na wa obechutum. Mentiasi o. Before ansa na o twa U10 no. Ni ntwa U10 nwiye. Na ntwa U10. Ntwa nwiye. Na no teke no. O teke no. De tata na de na no ye. Na de o kan se bi kire wana.
waka hwe a kyerɛ me ni min sɛ ebia baby o ka sɛ me fara nkɔrɔ buafu ti mi sɛ bia wo si yɛre akɔ okay sana ofa ka ni ho to fa ka ni ho no na Mr. Tika no ti Mr. Tika na eje so no na me gbanu kakra bi ti senka ti mba kakra bi ka ma ga mitim pie koe o hwa ne obie ka na do no obie na ode nsa fa no toa na o twe pese o no ti mi so se mensi Africa ni mu na wo nsuo no ma obesutumi onenenda menenenda wo nsuo no me na madam nsuo to sei ameno beda no wonye suru kwa menya suru wonye suru kwa menya anti sa no se fani butuo ana se fani ene de nana turu kuta no ka se minsi Africa ni medi no homeless no wori kana wuro no na yini ko fomo wa wura de ko fom wa wuro ne pant ne dress no yina ko fom amana beda no kutodwe wa wuro ni pieto na ehye na wa wuro awuro pant na ehye ase no onje pant onje pieto hey ready for sex wa wuro ana so onene meda oseme meda madam no me ba excuse me language be no use here ati for mo fa nche me hwi no use here o dey use language no use that can say kan na me nya ne fitiase no oka kire me say bra tin sua to say ya ahomachi wasori wo mun wo ba odi uyere where do you use here yes okay odi uyere okay no be ka say o wo ya me twinga kan ka say o na madara some okay dey say wo hwe ho be okay ndi horo wankasa ndi mo na mi go twa U10 no me ka say me go twa U10 no hono ahye na ha ase so wuro ni pieto no anti o mame kan say ya dan na ewie no si Africa nim no obe fa kan anim won fa chiri o fa anim to fa anim no bie me do no no twen pese ofiri to bonu ho no ka chen se mensi Africa na mensi Africa ma medina obe shutum sa word na no sana sa word no kai sana kan word na no te na bi o she really me ka chen se nsuo to se de ye untinye de enni ba wo nsuo sa udi ba wo nsuo sa ubenye stroke wanya mi me stroke se kan mu kono kan mini problem sorry ase na nsuo pa so de ye na metika anim tini wa bi do no no mo twene ho ka akiri kakra na o tule simi so ezo me yi mi na ba ko si form o yi be nkono si form yi na ha bi be kuri si form okay na still tule simi so Sompa FM ti Mr. Karen Madunjan ti Mr. Statika no Mr. Statika no wo atima ka se me nuka na obetutum na me dunja no crosso osan crosso fa ka nim to so crosso ka ne no ba ono le side ho bia na osante no back to base yes dollar wantum no obegina ka chem say manini dia ni sika wo me ho minyini nyina ampie emfa ma no one ne ndadia sika ne bra sika wo me ho mfa ma no o mle so na me wo wallet bi shemo 3.5 shim baby ya tape ro wora me di ahye ho nti ohun ye ntimi na ne ba kusi fo mra kan so gya dun no o de at once twi sa wallet no okay to twi no 3.5 shim no yi ye nti o yi sika ne wi ye no no to bo me kan nim ndi tama oyi ni nyina no na tuo ne kita no ne kuta no na oto bo me kan nim woto bo me kan nim na ko ba bi ye ti mi san start kan na jesi so no o san awra usema ko ka chem se sa 5 o'clock kura me fan no ni mi yi adwam born night ti night na boys kai wo kan nim no me san nyini nyina mfa mra sa waka so bi kunu de obeshutumi akum chese wa mano sex said e all kan no yes oba ni nipa kum yes ni ma hu se ebia ge no bebi oka se me nko no ebi no cruise wo di ni cruise ma mfo ba nuru ni cruise no te bi ni dunu cruise anka me ka se papa be ba nti oka se me nyi se skara ma na kare jesi so ntimi ye ma se me move kakra ti me move kakra no na odensa left ye se no odu wura odu fa pasinya do ho front door ho crossover me ho nti ni fifine ni ti ya bedi ka nim me so me na ba kusi form nti ba ku na si form no na me ye ma se me so onu tuo na fra nti o ye fast twi tu ne sane kuta no twi ko achiri na grass ne so no na ma wuru ma ko fon kra ne sa ko bodo num ti bodo no tuo fa do so to form okay bo ne sa bodo to fa wuru
fa car no door so if it's out of form a top form nti a top form no Sompa FM tu magi tu out of form die ese be fast ni me furu me ho free me side wo e ko no side wo so na tade em yes a me ka se bi hia ko fatu ora because odo be tuo no or be fatu no ejam ti saadwin ba mitinti me so no in fact me so no ye man sore ne body nim na tare ye hye no me so frae el ni brazia me so frae nyom de dendi hona na car drive and ye gata no me ko rafa so tra gata no se yankofon kukuru free gata nim di si idea minim ndi ti me be bre soro no eti nani moduru mi move car no na se atade na se mu spande na se won be hand brake ni wo no mi tu mi na right ye ni ko si passenger side ho na mi kukuru me to na mbetna bi hand brake ni wo no yese mi sit ni se mi dusu biem na sta ukita no mi kuta no yese mi sit ni so mi dusu biem ti ma betna se bia ye twa hand brake no yese horo me to akwa kusi ti mi na no wi na mi die ye adwuma wo gia ne crotch no da bi esneta na brake no na no wi na die ye adwuma nana ba ko no mi die ye adwuma enti still no twem na say mesem free baby hand brake ni wor santena seat ni so baby na ote no passenger seat no mesem free obet na seat na still car na eko enti mi be betna passenger seat ni mesem me kuta atade no sam frado bunyina ti na to be see phone say and then na jai na to see form na onasi accelerator so yes none we so no accelerator na passenger side yes accelerator we me na brake no e bona e ko ase car na atoro be se peja no tiri mi mo brake biem nti no na gagaga ai ende e se wo form na wo twene wo form ho na me twene be free head to cocoa board ai head to cocoa board no say ube ura ma fita fo bi wo ho sure u free fita ni na ko carpenter bi wo ho nti ya carpenter shop no wona ho na tade no ti firi mi se ma to once esa ka me twi na de ne beto kwari mu nti atade twi firi mi se ba tie ti ten no nya kware ti to ho manyina na mbe gina lord kwani ho ne me hwe ntim hwe na ya se na ni nse no ebutu fom ene nensa ai see na bia bia ho satana ka ukete tu a wasi ho a wabo ho tu a wasi ho ka o man se mi firi ho na ya se mimi ni se wawu mi ba police station straight ma police station ne mu dia wanfa municipal police station na wo old hospital in general ne ba wo straight me ba ne patrol for no ba ai se be jira bange no dodo na ba home ne ko bo 548 and that is a 6 crown yes 6 more na so na mu wade ne kakra timbeduru ho no se charge officer me ma hu se otin side ho nti me trabe se me ku inside wa ko kamasem e de akiro no because onu ma hu se charge officer out wo nti ba man ko patrol for na man ko to be hu me no o mi sam se nsu eto se da be case me ka san ba be case nti ka mi wura be mu akọ charge officer ankasa na wo akọ kam story akire no ne ba ko twi me ba ti se case me kan che mo no mo na be twere me store ne so ne nka che be se see na ge ndi aye me kan se ni na chi be wie no ka ba ko gina ho ma bra twe kure nya bi ni a de wo ye be bi nya atwitu asi yusu a woni wo ba be ye case ya ba be ye na kan sa no kiro police for patrol 15 na be gina ho ba ko na kan sa o mu nyina kan bi o mu di pa be 6 bi ya ke kan se ni bi di isura to nyina na ba gina suro mo ti me ye se me yura veranda no so a ba ko wo me gina se bi ye case ya me be ye me nko nti rock me ya na police for be mi nu na ba ko te left ba ko te right be ne ba asra ma hobi ni beti asema na me kan ho no nti omo kan be kan se nyina che ya be jojo bi no na ba ko na o te e de ko si ya di for be ho be wuro du no so no o soro ka che me se di wa asere be fa so kan se ma twi ni pa from police station to penkwa traffic no ni pa ma ekunu ndi sadi ya ben kam inside nana na omu kam inside kataba nana na bi ka se mi bi o ase ben kam ma ko duru ho na yes na omu delay ho nyina wie ye na police ni ba ko to no na ba ko kan se ba ko ka che be se ben kam inside ni pa di wa me fa so a me ka sama twene no me che be se police station to traffic light hono atare rete ye the police ni gina ho a di wa me kan story ne de ni pa ma akunu
nti ben come inside no be come inside no say omo di dua bia to gate wo abe come inside ko tena ho kanta no yes kanta ho me gina kanta ho mos be 30 seconds na ba ko na won so wo say abe ya bon san wo no on so bike say no yes ana be kan asem nipa no or the complain aba asene so si ye nche say wa be kan say samiri oba no it means speed no be good police station wo won tie say yekọ na yekọ hwa de say nipa wa wuda wa so police ni bi na kasa asa yes say nipa wa wu so nwu yo mo kan say onko she inside wa kunipa mo ko nsi wa kunipa mo me yan ne lenko onko say nipa wa wuda wa ye be chena yere ya che no and so police ni ba ko na kasa yes police ba ko na kasa hwa na o mo kan say yo na le police for 4 be fro car to mo fro car tipa yekọ nti yeduru bia capital shop no wo no na ga bia be ka say otitoye no na nempa bo tugu wo Elizabeth yes ne be bia de wa me fa so twen no de ni be duru ho no ka no twen na de ni be duru ho no enso ase ne to adron sa ne be bia be ko dara be ho no me nse bia tuo no e bo to twen sa no eni sika na oje ye no ni nyina be count mi polifo no kone last stop ye ko duru ye ye no me tebe se hey ni story si ye mo ko duru so ba un se ka no ada nani nipa nana bobo ho nipa nana bobo be ya pesoro da no itim se pesoro na da ho bad ge no wo tie atechiri makofa tu na ko nti ehwe na baka sade ya ye hwehwe da motu ewo sa elia ho no omo hwehwem nti omo hwehwem wura tu sek komo fro omo wo no kura sim akọ hwehwe e bia wo wa afro nti omo hwehwe ho bia ba hu no neja omo sandem ba police station be ba na kwa be ka chense be ko dipa bia ngunto ho ba hwe wo bia so case nso nimpa bo anko ara ye eguo ti ba hu bibia nti asen no ehunu kan temi nko charge officer ho ne no ne nko ka ne nyina charge officer no tibi tibi ko na ka chense bra sisi no me twere wal no asem nipa no hunu abe hunu me ka say in fact nipa na de pressure me hunu ne ya dia me hunu be fi be 1 week e ko de me hunu no lo sa de hunu na ye case ni ko ye ya enye kan o de ma mentwere ento e bia o bi se bisa hospital no bia e bia ne bibisa aba ho ti bibisa aba ho na ba fa nti o mo je me number no o mo twere mi statement egu book to bi so se book no or file bi no share ni nana ne sa se ni na tie na police ni na o ka se enhia na sebe ade ne kro munja bi ni no sa moko scene ho no okobi wa okobi na police ni no ka se onu mum ka positive se na waka no osusu se nyansase nwuntimo nkonkohwe no police ni no oko scene ho bi onu ko bi onu mene ne ba ko ka chense be ko e ba hu hwe bibia ho na se onu de ko scene okobi ko hwe na te se onu kire ni police yo bia na mpa se so mo ko hwe okobi I see na se nya sa police ni na be pie ho ne de a nga o case ni nka ye foolish yes ana ade senka papa na kan ka o mo ni bi ku wura inside asana ka be pim ka be akọhwe ndi tama o mo ka se police ni ka se ye mfa nhima ye do tra kanta no ho ye wosan o nana me were ho ye se me gana ni nana Libya ni grant manjojo se Ghana police because Libya police chiwa korodo be fasoro na me ko bia nya misa na mia mitimi kurom na mia makunya case mia masne tukadi aba ho a na we mi se dia na stars asim bi ya me fa masa me were ho ye nana me ka me were ho pa dia nana me fat me boa police for me ni yo asama wo kan wo ye sure se de si ye na sa nana sa na se ni story na tie na police ni ka kire wo se enhia so be ye case no see nipa mi se mi hu ni ba me ka first one na foram ko to be ho no sana be be ka no me say case ni hia be doson we ka we so ya na waka we so ya go we so ra waka we so ya na waka ne o mo ko be 20 ni wo we so ya la waka we so no ya ka awa be sei o di pa na wo be pushi ni ye no se nana sana de be biri on the infant say police for there me ka ta me shata de ne ye it say mo driver for because sometimes yeah 7 period asa nze nhunu ka de ya na bi no e mo de asere 7 ne ne ma no ora say but o wie sa asere 7 na it say o ma seriousness any police instruction no e adwuma because the minim e wo police service ni mu ene say emfa ho ne tebea nipa wo mu the moment a wo behunu say wo hunu nyansa say I charge office me ba no
The moment I say, when say charge office ni, I will say Obano, allow the person to enter. Uya, Nemquasia Simbia or Cabiano, Nyada Jena Tieno. Because one, or you're frustrated and Obano. Unim do the free eba. Unim the air pamono. And the police instruction book no. Ya twere wom. Na the woman no, ma menken kan said the okay ya no kra. Me kan ma police for na no mo no said the okay ya no kra. They should go back to their police instruction book. Na say so mu refri a obi ba ho na say obeye case ya no matter how, no matter whom, and no matter said the TBN city no nya daje na tie no. The moment atade ne hye wo pe obi hu kire na esese wo ye den oboa no tie. The police handbook is made by Inspector General of Police under the powers vested in him by 1992 Constitution and the Police Service Act 1970 Act 350. It is intended to observe as quick reference for police personnel in their day-to-day duties to enhance their competitiveness, and ensure efficient service delivery to the public. It has been made very handy to fit in the pocket, and personnel are encouraged to carry a copy whilst on duty. So what you say? We police in here, and Brand say all the time. No, so book we are making can you want to catch be a womb, and so how for be then I can because I review nipa home. But you tell them no. I say personnel are reminded of vision of the service to be a world-class police service capable of delivering planned, democratic, protective, and peaceful services up to standard of international best practice. FATA, aha, and a hear me no. T. Protection of right and freedom of persons. Policing in a democratic, ethical, legal conduct from the Code of Conduct and Ethics in India. 1. Police officers shall at all times act impartially, and in accordance with existing laws, which must be enforced on all persons without discrimination. Patroti, into do one na oka se patroti no ho no. Say no kwese se de woka na. Enu ho kwase nkomoka sa asem no. Because who do ho no, obi nim de ha obi habi. Nti tie no kwase asem no. Na police aduma no ya chechem. Ye wotu de otie nkwase asem. Owia na wasone so and your friend is CID, the Criminal Investigation Department. Yewo the otie eye ahurukatesem wo ye crime for. Yewo the otie atetesem wo ye wadwufo. Yewo the otie eye abodamsem and ye wifo no Narcotics and Control Board. And yewo wo etie akatatisem wo na ye from eye rapid response unit no. Enti se wotie ni nasem ni wi now they are comma the unit na na dwuma secretary we na just all the comma patrols we do so the comma way. Police officers shall respect and protect human dignity, maintain and uphold rights of all persons. You are a person. Afiti, police officers shall perform their duties without partiality and discrimination of all persons. Police officers shall treat all persons. Police officers shall treat all suspects and complainants as innocent persons politely, respectfully, and professionally. Police officers or police personnel are to receive all Ghanaians in spite of any problem or trauma they are found through at a duty point. And I was someone. Also, your police in here. And found one nipa ni su ne tibia ne dress or diabano. Tie ni su, tie ne kasa, tie ne how. I felt tie ne how we are. Also, police officers shall ensure that they treat all persons in a courteous manner and that their conduct is exemplary and consistently with demand of profession and public they serve. General aspect and police role in preliminary investigation. The okoye no say na esenka police for no ye. The friend of preliminary investigation. Police duty. Necessary steps to take when crimes are committed. 1. If there are grounds to suspect, if there are grounds to suspect that crime has been committed, the police officers must take the following
the following necessary steps. Se okoka wa asem ne kire ni wie na ohunu se bibi o suspect se bibi isi wo ba bia say na police ni no ense wo ye to identify and arrest the perpetrators of the crime. Nipa na wususu se oye kromfo nka oje wo car no esese otimi etu ho anamon to prevent the perpetrator or the accomplice from absconding. Say be ya ba no kota town no onwia ntino. To detect and secure the clues to crime and article which might serve as evidence. And not charge office one can say, who case where the here. Because, or say, to detect and secure clues to the crime and article which might serve as evidence. As a so scene ho. Now, Coco, who is a seminar, Quan Quasia, Sana, Quan Ekano, Bibu Hobbit Media Dance Yana. And I say to gather information that might be used for effective conduct of prosecutions and attend to every scene of the complainant. So what I say? So called the scene of the complainant. This is in the police instruction book. Until they all can say no cry. The police for now all can be no here, no. This is the law. And it is say no ama why then? I don't find the na my style. But let me be shaming kwan Libya dey shaming kwan say oh Libya cry at me bomb bibli. Nyame you charge me. Na you dey say you dey nketo. Nti I don't find my style. Pa bet every 12 we ko dey na me do say e say ma ba nipam. Oh. This is the ma ba nipam. Oh. Because easy. Oh. Okay, your boy that man I would always wouldn't say me free akoye nsu yeto. Me san wo mpreku. Di ko me first zoom. Oh. Kuma me mo reduare. Timber and some me wife man. Mbaba ketua. Me kan be nko otu etia. Yi kom kokunu papa. Otia. Naturally say eyade a mesusu se tuo no kura na aboba wo mu a e na omini senka obeku a nka me hwe senka otoye. Ma me nya hwe se tuo na aboba wo mu. Ebia a tuo all right. Magazine made ni bia. Besa aboba wo no 1 minute de na oba be na. Me hwe senka obeto. Because de na oye ne de wo ka no. Se no kura wo mu se de wo kire de a. Na se 1 minute se oba be wia wo. Na odi wakum na nka wasel ba we no wanye wanku bet oye ne senka obewia no wasel. Me gi se na no cruise wo bet. Ni cruise yeah, one rule target no. Yes. One rule target. One rule target. Ave bru wan say time bia no. Oh. Nti se nka wo ye se o ka se wo ne nda no. So ye se bia wo ne da nka ho na nka no cruise no beba se bia wo repu no. Yes. Because ono kwa so na ticket no. Ono kwa na team. Tika wo repu no. Na afi nka o ma fa so da se nka mbebo ana ombeku ana ombeje ne na so ombeje o ka na omde akomi o san ko ye case de tia o se o nka wo repu. Omba ayo so no unim wo am nke bi ombetuma twitwa pictures ne niam won say blue nsema ya tena radio so ka no won say ya na enye busire mu ka na enye busire mu ka repa nti na wo ankasa wo hu bi nti metena no ka se kwan we su ye hu 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 a enye hunu na bi na me hunu rankrofo o blue na me onka ho wat amen de aka no bo ho modern na mate bo ho ban mate hu police ni bi ana bi ni mu da ho a wonim ade wo ya makenkan no na busa ne se niema be na de bo ho ban e wo kan mu a omfom mra na onkyere wo ho na pebi na fa gu kan no wate na mate na police for minim se be me wo asenkrade a na minim be ye boso mienu ani atre yen two case kenim na ke ofi do masye ba ni 260 pesos na do mas for guys bi but as be to zongo asi no more for car free domasi nti emuduru set no bisan say bla from domasi to Sunyani send me say 260 pesos or say enyesa 240 pesos ni yedu night market ya me ka chem say bla say 260 pesos mo twio 240 pesos mo twio muntwi ya mo yere mo fama me na waje bia nkono ba bi ko fo la tabenti ase na me bo be kro no me say me bo mo kro no dia yedu police station we mo yenko police station enso ko duro patrol tin say ya o na me ko duro engrofon be ye 4 me ko duro me kan me story kirebe na ba ko ka kirebe say case ka 260 pesos we be fa biska mama police for ban fa serious kete na omutwie sesika no hokra be twen ayes cheye asa be sesika no sa 40 set skare mama
na be de ma me no na police ni kase bia nkoro baabi ma etu car no eduru traffic ya chem na ngrofo ne twara me aba traffic ya chem no aba furuka han se benti ase da ni police fo gina wo hwe na me san change reverse call na police fo no omo san fra be se na be ye no bi nyai na me san tu car no ko traffic wa biem mi be twa na ngrofo na be kroso car no ase be furuka no ti neto son prensa no na ko bona man ni police fo ba ko bi wo o wetu so mi de fidia kuta safa pa nyame hira no amra nyame hira pa nti ono ogina no wahu na yekoso nti neto so friends am ko gina traffic na asa chimbiem me gina traffic no go for na no benti ase da 240 pesos bi njwa 260 pesos no ti be jibenti sa be he ase me car no drive door glass bi bonche mu no mo he ase be ombo wa no yesu ara pa no wa yesu wa pa no wa no loki na police na be ka se nyame hira no timbika e wo timbika firi ho no wo hu ti timbika firi pa what once wa no che baako no ka se so me che baako na so me che baako no baako nya akwara ri dwane ye ndi ka traffic wo no mu do mu kuchim ndi ze ka baba kan de ya ga grofo no de ka me kan kwa be se no ka ba fimi ko ra ono so ye police ni nti nyame hira no papa ndi me dana se pa nyame hira no ni nupa bi nipa dumienu bi ye hia bidas wo mu di sa pepe asofo kura no yi tensi ho a emu baako nipa bone ana mienu 6 ana nipa nsia nipa bone he nsantrofo a ye wo hai emu mienu nipa bonfo what I say nti fatu trim but una ma hwe ho yie na mati mati chia ne yankoi mechia masombe ina methodist engaka youth ya methodist youth fellowship mechia munyina ani wasore ben ya kritika edeka likosi edu so mechia pa na do na kwa apia so be police na uniform ma bie apakede form efindikam obi afa no form yes form 1005 apake afrika anim STU form baby ti mechia kwa apia do na mechia domasfo na taxi driver so wo kru hanyina in fact ejuma say de moya dene nti ye ejuma bia management na wo pa because is a man moya dene ti bia pese offer kwam boni bia so for so didi but we say so am wa ti bia yusu na adwene yusu adwene bia na yusu di ka ho na me damase ya me share why Sompa 98.9 FM Sunyani ene yebutuo ye wo aye alabe kuana brosan no esro ho pe yenkoa ena ye radio station na the whole bunahafo ye wo zongo so ti zongo for radio edie okobire kuma zongo bians FM bians zongo so dama ebinsi ho goso ebinsi ho Sompa FM ho the only radio station located in the Islamic community Sompa 98.9 FM Tumanchia regional chief imam ono deputy and afi zongo caucus campo nyina panyini ene de wo Sompa ase ha ya alaji ono wabusuafo nyina ya chiamo 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho abibiduro ankasa ene besan ya no masa de machine aka ho ya de abibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama e sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 Next 21st clinic woman is sciatica expert. When you listen to this song you go love Eugene. Hello wafa afide menya bawo na ye niema mienu de abrofo bebawo ene wase no na sunya ho no ye benya baabi a ushmitim kwa na ye bewie o uremu nam apese apra kankani sia abuhacha ha kofi kirani urona uremu nam
adwosuo wofa sunyaman woni problem bia usi krom ha sa onim nanahima onim sunyahima fie ho pe ana busa dropping direct opposite aye sambenet abro sign so ba yira eben je wa nyamiche enterprise busa se ehifa na omoton ramunam no ye fro ho Ronald Meat ramunam adwosuo apese apra akrantie kusie ramunam bia wo pe no ebi e wo ho sum bia wo mu nso no obenya ne fridge a enfrafra eye wholesale any retail enti mu amutu biton for ni kire Ronald Meat ramunam adwosuo afi sa wo pe voter catch fresh fish tilapia ebi wo ho sa wa hu location no na wanyera is dropping direct opposite obi ya betro afi oye door to door delivery 020827196 and 02495765557 and 05922111110. Ewi mama mi aje wana mi boda roi enya mi ni kromu da uboni nanso dia hututu ya dia skill sell de me ba fa so ama hututu aje nkwa fa wo sell mixture ya eda je ke kumi na aye edro ya tu skill sell hututu ya se nyasa sabura ma kromu hadwadi fo ma entimi nkodom atu ni na asinti ama je wa se ma boda ra na me yo ma ba bone pa aje wa na mema ho ba ne boda wuro ane ahututu na sabura do fa wo sell mixture de oba ba ho da ra wonti amra mo wudika saso na me namu fautaf mixture ene bazooka jo ho adanse na media obia so amema na num eda jeke kuminu abie no sadia wudi adanse sa gono kekaye syphilis ana white yade wo ba so ana bema so a efiri tete bazooka jo ni edura obia yusu titru ne se wa yusu amafo nu ahodo ya na enko ana ekwa esanba minia bazooka jo bawura uni padua mu a pashew na ekọ bema wudu so ntante wote ya ensansa bia gu wuti na ayekro emu hihyew ya na nsuo bi firi mu bema nunu bazooka jo oba white ni nsuo bi gu wa mo asiatre wo mensi twetwesi eba so a wote ya ama yes wo ho kwan oba adura uhia ni bazooka jo afen fountain mixture eno de mpomanka munim dada typhoid adura etumi tu ya de na sia no na etumi typhoid nti malaria de efa ni kokokura fountain mixture ni malaria kana to no watumi ni die ana wo ya ne ho hwe yeyi onsoma me yankoto fountain mixture sesia efise ka bibiduro mu kunini eda jeke kuminro no minia tie nuro no di na hwe nso enuro mi esa free fa ho bo awrade herbal center eda jeke kuminchen omma wadura no de mpaibo atachire na nia woyare ana wo hie nuro ebie no wonko sunwan wo mendepo e wo zongo one way kwan no so eno achibu benya bi wo Mose pharmacy ena wo fa kofi ni amponsa bo amponso wo suatre brekum monko new born chemicals Fostina Bene Clement Herbal Main Station and a Fenzongo Chemicals 1 Fie Brajedu and no Hinawa and a Fay Dutch Chemicals Fre 0244 810-890 and 0274-598-817. Ya ba Sompa. Let us say the Obebusan say na wakobusa posi for no so aje wo mo so anumu asem pacho. Hezi ameno kasa information e da ho ne say ya wo aban adwumakuo be senan enum e wo ho a ukọ wo mo regional headquarters so pese wo no mo di nkoma a police for no e ka ho bi. Say warning edifin kan ya ba. Say obechara semu a twen na emfa nkram free eye enkran embransa. Aninti Obebusa said na mabusa post for no side of the story. The woman no yakọ ho. But ukọ ho a police for mpani for beka tell say nkra fin kran ba se bibia ho a je se wo mo etwen. Ade enya ne ya etwitwa nipa hye fridge mu okurum ha se no. Ya be kukuru fridge ne de ko asebe no ewo enkran circuit court. Nanso ye wo circuit court for papa se wo mo bi okurum ha. Ye wo high court judge for papa etise ha. Nanso asemi da bi yankran. Enti omose asem no kire nkra na efrinkra eba ya ni owura bi ene ne yire ene ne ma ebedi nkomo na wo mususu se obi ene wo mu nini yie na asem no abre ho entity me na ye ni enkomo na hye so nyame adom ochena Bishop James Walker ebetena se ewo odomase uduru ahemfie nanimu ho a ba bi on fa traffic light no. Oh, sorry, baby, I'm far a pragiano. Udru hapa, ofre the number na me ba betu dwana. Now on Bishop James Walker, o problem a kontu a warrior dear, da son ka be sika sem abrabo ena ejija promise and fill. Ya tuadu anaso abrabo no tun say aye him sticker. O here spiritualist. O here dear ohunu no kita pam adaka no.
Mami, my joy. Maybe I chop a casacasa, mamma, so what did you crack? 4 and 5 wrong. Aja, my joy. Maybe I chop where dear. But you used to, I don't know where. I got a buyer. I want to say. I don't know where. They are sick. Hello. Papa. What did you say? Papa, me the Abrancy and Florence. But we need to crab mamma, why? Better. I just brought in a crab mammy. Let us say. But also did the same. I see my Florence. I see my Florence wrong. I jump also the same. But you have to see a buffer. Kwasi a boa ferry. Pacho ukuni ni wong. Pacho so yere ni. Pacho na moti hin. Pacho yete domase kwanu. Fia pri domase kwanu. Kwan na edon fa ahimfie na kwan no. Ebe si ba bi a SDA for domase for amomo asase kakraka bi. Pacho ye nuru no ho akora. Okay. Na say kwan na o magi ne ho na moti a. Papa, what's the DNA here? Obey out to we. Ususu say, Obin nada. I didn't see it. And I'm in free mamma. Mamma shall see through. I didn't see it. Casacasa Cramamo. I know Fieda. If you're the trouble, a patron. And I say, by make like a cramame. And I cram say, ye quafu, my unuku. Patron Cramo, Manasa Muko for a young woman quine. Okay. And ye still McCoy. Okay. Until no move Vienna or more far back at the say, or Moko Bunsu, a baby jarre. Okay. Sompa FM. Na Messini be with you or ye Juma. Nti Odru na Obunsu swam crown say, or Munikan famra. Okay. Na omo ba ombaba no ono so abuni de awie na omo asoa no nti bra nkura na esi mu a omo kona na boy no firi dan ho na obefre no so omra obefre ho oba no me ba no okay ana me ba no okogina kwan na no ho na otwe ne wura mu otwe ne wura mu ana o sha ase se o keka mu na bia nso ni ho ana boy no ede ne nsa ekatana no ani sakata akora na no okay nti okekamu a enura chiri nsa na odi akatana no nti okekamu a enura chiri okay ana sekan wo na yina se na otwen sese wanya nkekamu no a obeku no nti hwa na akora ne ego no ho ma no na ofa no wie no onam se onfa ba ma danti no mehwa na entimi nkom ma no se de ope na osane dan ne butuye na osane fa ne to e kan ho dabi o oni ne da ewo nase dabi ojo sofa no me ma ye ne ma da yi me pa cho hane owie na osan so ebutu no na oda no so ne dae ana se me pa cho hane osane ne da ho so ene e friend doggy ana anya sa na oye no mpa cho sa pepe ne to kwan one ne da ono to kwan na so ne da ono se ba bia okọ toilet no chese one ne da wo ba bia ne nipa dai owie na osan so ne oba ne dae e wo ba bia oja ne knife on natural canal knowledge nti ye frefo mbae no e bo tu na ye bedu fie ye bedu ye na akora ne ti hodin ana me bisa ne se adan wo yare ana wankasa hwa na osori ye oba ya osema akura simasi waye misei na me se nti eye nokure dia wo kan yo sen an na me se bra na me nhwe ho oba ya me hwe no ho na eye nokure na me frɛ ne papa bo na mane ne papa bufu ye no ka che me se asem we die ensene ne nko ane so nti ode bekwa akodan polisifo na polisifo so aye hwehwe mu nti yene ne mienu na ebo mu kwa polisifo ho yekoduru ya polisifo ma no so e check hu se eye nokure ana omo ma ye fons se ye mfamra doctor mu doctor so ba be hweye na eye nokure na doctor report kire se akura no wapira no na ya se ho atiti ana ne to no so a ofa ye no e ho so aye mere nti omo ma ye nuro
na ansa na ye be hu doctor no na 5 million ahye 6 million ansa David yɛne kakra ma tamwa obana ka kire wo sɛ carpenter ni bi ana mason ni bi ene na dan ɛhɔ na that time na den na ayo no kunu mu yɛ me pa cho bra me bo na mane no no se ete saade a na onware ye nti ya ma na nware na ye ne mienu nyina ka bom ko police fo ho man ko pani pan kra su se oyɛ saa no na owo ho ye adwuma okay nti ye kodu a police fo no ho no so ma no so ye re kwa kire omo so san kwohwe no na eye no kore se bibisa asi police fo ma no mpa cho na okay ana omo ma ye report se ye mfa nkoma doctor okay omo medical report omo fa kwa no ko hospital mpa cho nti mo de ne ko hefa ye de ne ba municipal okay ye beduru ho na omo se ye be hu doctor e de saade na ama no de age se ye tua 5 million mo mpa cho o pipi num mpa cho wana kansa asa letra no doctor ketwa na ye ko to no ho no okay nti bra na esi sa no so no na obi abeye ma do ye se me mfa nidwa nti ye ba no ole na dwuma kakra wanya nti ye ba na opicha asa sika ni na de she ne botom ye bedru ye 5 million e kasa ana otua ye kwani tia ye okunu mekunu agura de nyanko otua wie ye no so omo se moja na omo kwa akofiri ahwese bia akora no yare ewoni mu ana yare enini mu no ono so gese 1 million na ba mai otua ye omo cheki wie ye omo se bibibia ni adanse se yare ewom na mom ayem munum ho ano omo ntimi nhu ne saa gese aye kakra nti omo de ne to nuro so enuro no so yekoto ba ko 150 card aye kotwa no ye twa no so 18 na se hona no mo keka ko 1000 me pa twa ne okay ena yesan si mu ba fie ye bedru ye no san frɛ se pane na ba ko aka ho ese se owo no no so owo ba ko bia obewo ne 3 months owo ba ko bia obeje ye 30 hwana so owo ba ko bia obeje 30 doctor no die onam ne so a ye ko hu doctor panyini no ana so wa akra na pane bia obeje 30 okay nti hono de ye nyeska ama no no ka kire ye se ye nyapokura obewo ne 3 months nti 3 months no enkwa nkodru 2 months no ne ya nya sika no ne ya betua ne nyina na kyese mante ba ko no so ka ho ano na na o se dem pania o se o ye hepatitis B kacho okay yo ana ye free honso kodru fie na ade asante nti manfa report no ankwa ankoma a police fo no nti ade akye memene da na ye de report no koma police fo no na police fo ne se memene da no omonnya adwuma kwasira so omonnya adwuma nti oye omomra mu se ye nchinipa emfa ne nto ho mani ni sa mere dodo no nti ebeya ye mra fie na joda omo akwachi no ana boy no so na dwuma oye no wa wie kwasie da obekọ nkran okọ nkran so a yenim obi a obekọ akọfa no de na aba nti ye ne papa no fa adwene se ete saade a yenko gu ne lai se adwuma bi apie na papa no se openi pa mana akoye nti ma kire no ho nti nipa ne firi kumase a oba okay nti me ko gu ne lai sa ma ne nyanti ase maame mana nkokwasie da no nti ade achi anopa Jordan anopa pa na a police fo ne se ombeba abachi no de age se ye han ka e ma omo afi so gise ye san tua 1 million e ma omo ansa omo abachi no oko Saturday Sunday no mka chawo se ko nyambo a Monday na waba no ena ukunu no ko hu akwa na mususu so ne oba no ada no ana mugu no lie se obi de adwuma benyamo se be ya betimi detective police fo no betimi attack police fo no ntino ayi mugu no lie ma ne twen up to Jordan me pa cha na yes ono so kra no na dwan mo no fast se ono oba ada
ana mo so mo anya bibia ya nya bibia ma na hu se bibi sa e ko so very intelligent okay nti mo go do police station ho no mo ko hefa ya ko Odomase police station Odomase police station na okay me pa chan okay now say Jordan na mo ko ho mo go do na about time say you do ho na about 5 and you make 5 ahimache 5 mo ko ahimache 5 pa chan okay ana ye de 1 million ko mo no ya san ha do 5 na ye den me pa 7 bio tande ya kwa chero na okama ye ko do 5 no mo say ye ntua 1 million emfa ma omo why na simu ntua 1 million madam na owo ho no de na wo charge office ho no de madam no chire nipa bi wo fiapiri police ni bi wo fiapiri say ho na ono oda nti saa police ni no na oba be china ma ye nti je say yetua 1 million ma no mo tua 1 million ma police ni na oba be china police ni na oba be china no okay ti ho na kan saa asem ni china charge office ni aba na o che ho no police ni no a mbacho police ni no a madam no yi ni police pani no de ase no koma no onu ni yi saa police ni no say onu free apiri no ko aduma Odomase nti ete saa de ba bi de ye wo no onu mfiri wona nka omra meche no okay na onfa no nti saa police ni no ka say oba be fa no a obeji me 1 million okay o de to aso na ya san ya han ka amano o se obeji me 1 million ene ye police ni na oba be che de ono ba na da okay na masan ya den ya han ka so aka no to aso na ye den na ya han ka no na oba be che no de no ko me ba nti mo obeto mo Odomase police station wana se mo ko no ho fie pre ye ko no ho Odomase o direct ye Odomase ba bi de wo gina masa anopa ye fa ka no firi apiri ko ho fa no bai e ko fa no ba fie apiri asana ye kwa ko fa boy nti mo ko e hwana mo de 1 million ma no boy na nkasa no a oba be che police ni na ode mo ko kwa che no ana mo de 1 million ma no ana mo anwo so ha mo ka na hwana ka so mo han ka no omo ana kan ye police von na ka se kan ni ho nti se mo han ka okay to aso na ye den nti amode ne ko she mu wie ye david mo fanse ma fa ka na mo ko mo diska na ma ha mo ka ana mo ko che boy no wa hefa ye be che no wo fiapri domestic kwanum fie ba bi de fie no wo no wo free ye fie no aka 1 2 3 4 wona na boy no wo di wo no odi sa aduma nti ba bi de wo di sa aduma no sa da no mu na oda okay to hana mo ko che no mpachwa okay to mo ko ahomache na oda ho mpachwa ana mo ko bom na mo ko che no mpachwa me bom ana me ka che ne se mai na o se be ye na aduma no waba na o so li bie pono no obi epono na police ni so ne nsa na odi ni wura adan mu hobio na okoka de wa ya kire no na o se onye nokure na o se omfa ne nsa mra na omfa ayi hankof ngu ne nsa na o se da nti na omo preso kakra na o tetea no nti odi gu ne nsa wie na okọ ni fie wura no ho kọbọ na mane se asem se na unipa no wadwuma ye ni na ye nti police amakwan se ye mefa no nko na ye nyina asane tena kaa num ekodu police station ho ana omubisa ne se wadi mfie sen ana o se wadi 18 ana police ni ba ko se he no kwase ya wadi abewo nti omuwie na omode san den ko shemu ana ye nso ye san ba fie nti ye ba ye no anwumre no ade kyenye na ye san ko ho na police ni ka kye se onfre ya ma ye ma nti ye wo hwa anwumre na ye san ko fie ye wo hwa anwumre na boy no papa no a oye na dwuma no oba hwa anwumre be ka kire ye nse wakọ ho police fo no na police fo no se ye mfa asem ne mra fie mesisi what na monfa rape or is it rape or defilement? Rape defilement. And 3 on natural canal legend monfa mra fie mesisi police ni wan na frɛ sir I want about ho se wakọ ho police fo no abrante no ba na dae no ono ne master okofa na bae no ne master okofa na bae no na fie wura no de oye na dwuma no ona obeka nsa asem no se wakọ ho police fo no je police fo no omra mehu ye na ye nkoyi asem no mra fie na ye meka okay na se ye beka na se ya no ankọ benkuro mu a na wasan ya san de na akọ nti oba sa no ne mi wura so se da bi mi nyanko hu wo mo
wa baba ka wo die ese me ko hu omo se de wo kan ni eye nokore se enye nokore no se wate hwa na ofre akora na odi se adwuma no ne master pa oni ne ye adwuma wo nkran no ofre no se waka kire ne se se ohwama ye de akora ne ko remandia akora ne life be ye basa nti o sreye maye mfa ne nko nti kakra ye beje no yankan kire no ontua ni me kunu se dabi asanna kodia police fo nsam nti se me hu a police fo a minti me nka bibi mane nyeye okay o se da papa ifa ha na papa edi nachi o fa ha na odi nachi na o se yo de ko kina me de muaye bebrew nti are chi anopa no o sore ye na o se dabi ye nko papa yi ho se me manka hwe so na me sore ko police fo ho a ayese mabu na nimtia nti odi ye nko papa no ho ye koduru papa no ho na o ka kire ne se omo ma se no nka police fo ho na se omo yi asem na abafie na ka wa bon na o press se ontua de a ene no so bebu kana ama no ontua nti oje ne 150 million ana papa ne se wate wa nka hwe bio na yesi mu ko a police fo no so ho ko bisa omo se ne papa na abakanie eye no kore na police panyin ne se eye no kore wa ba ho nti ye ntena se na ofre ne manaba ofre papa no mane ba ya pe na one papa no ko wura adan mu office ho omo hye ho kasa ya san sika o se obegini nyina no waka kire police ni no minim sada se police ni no kan sa o ma ne sa adwene ne se o mewo ya minimu na o nti sa asem no de ya minti menchire nti e ba sa no na oyi sika ma papa no kwan yi sika ma papa no fie wura no eyi sika ma police panyini no nti oda no ho okọ no na police panyini bisa ne se na didi sika so wo he ana oyi 50 cedis e de man se onje na didi sika no na osi mu koye nti okọ wie ya no ofre ye o ka kire ye se eba sa time na police ni ka se ofre eye de odi sa abon ne master na ba no ba ho no ni wura dem ho oni ni wura ho na so mkodi nkomo sa nyina wie ye njomu wie no mo 1 2 3 mo anhia patro ye anhia o wie ya no si form no fa oforo ne ka okọ ni pa na odi bianto aba ya no a police ni ka se ofre na ba no oni police ni di nkomo wie ya o yiska ma police na wo kana se no kra ena o si form mo anhia nke se mpa mka na office mkra mo anhia ena o si form ko e ena also yi 56 mo police panin no so factor bia na ma boy no onfanto de ma boy no that cells na na pada no ana oso oyi scam police ni no hu ska oyi scam na mo police ni no me pa cho bra oto no botom no ma hu sika no ano dodo de oyi ma no na nso mi hu se oyi ade afiri ne botom e de ma police ni no ana yeska ansana obie person ni pokura de ahye no police panyin no sane dane nani ehweye ansa odi sika no ehye person ansana oyi ne ba no chop money so de amano ade to ayi ni so ena osi form ko e ena de ni si nti hwa okowie na police panyin no freye ena yeso ye kwura ho na obisa ne se de na asie ena mekunu soso kan de asi nyina kire no de wo kan ye police panyin o domase ana police me pa cho police panyin na o domase okay uhu na be hu no me pa cho obo ni din kire ho wa mo ni din kire o ye tuntum o wo soro ho na wo fom o wo soro ho doctor for side wo pie wo ko doctor wo afro so wo ko doctor no an ne gate wo si okay okay nice this commander okay nti sa nipa na se papa na man iska wo hu ya o san de ne ba no chop money man okay to aso sure nti o wie na o ka kire mi kunu se ade nti a o ji se sika no na mi kunu ka kire ni se de nti a o ji se sika no ba abantie ni mfiri ha se so manu kwan manukọ akora no so da duro so a oye na se owie na kabia ba chire foforo bi wa ebesa na tia no ono so nni sika ena 2 so san banyin sanya ye hwehwe na ba bia ye hu no okọ ono ane san be san hwe anwensen no mana awo nti ma oje se sika no hwa na etogoni boy no ye togoni oye we sa ro ye togoni
Onfiri ha anti ni busuani bia ni. Obeye adwuma wa ha. Mpacho obeye adwuma. Oye Togoni. Oye Togonya Ghana ni. Mpacho onye Ghana Togoni. Onu ana nu nto so oye Togoni. Tamo be o wonta mu ho no. Nti on tetwi. Ah, okay. Brofo ne French brofo na oka. Okay, to aso. And also police ni busa say adenti amoji 150 million dey free papa na okoye no ho. Boy no ho. Okay. Ana o kire ni mu say se ya. Jana. Omo kana omo ma beri na osimu kwawi a. Ade e be piachie bia no. Onko hu no na ode abekire ne se bia. Ade se na piachire, kase na piachire nti somwe. Nti ne nyina abesa na ko atia no so ote ho no ne adwuma bia ye. Onim sare na no te ye. Nti a oje se scan. Die free na no ane se hwe. Sa mene we pa hwan ba na okwa akofa se sika no. Hwan ka sa no. Police panyini no. Wane benya se sika. Hwan na benya se sika no di ama. Nti oba sa no na opie koye. Na osan bae na yete ho. Na osori pie koye na osan bae. Oba bio na beka kire se ade no pokura no yenhwe na ye nyise sika no na se police ni pokura te se ye gise sika na obesana jeriye because ye bokoro no afi kakra nso a ombehwe a doctor ka na ombehwe a ombetu ya maye no eno soso se ye kama obi ti a eno soso de case foforo beba mane ka sa no doctor police panyini no enti otuyama ya ene kwane se ye kama obiate nti ma ye nye saade no na me se ene ye papa no tena ko no ote saade ya ene ye kwadwene ho nti ye kwa wantene de no se te saade ya ene ye onje ni sika bia omomfa ne nko na one abane onko soma aban na so de omomfa nko court court no ka se onfa ne hunni a onfa ne hunni se no wo na o kan sa okay no be ka kire police ni ne sa police panyin ni sa se ne de asem no onye hwe nti omomfa asem no nko court no se wate ete sa de aye mra fie na de chi anopa ye nsan nko na asem no mra court nti ye sori ya ye banana maame na no court no asem no hye nsam no ne ba ko no maame no nkasa yare nti ne bedi akire no wo ho nti na bedi akire no be ka kire se police ne ka ya ode be fa boy no akọ court nti gise ye han ka Sompa FM oze mo ba na ha so be court ba chane nti ye ade achi anopa yan han ka na o mera mefa abanti ye no ne police ni no o mo nkọ court sanse ba bia o mo ho no police ne ka e wo ho a o mo de madam no nti yan han ka na o mo mefa no nkọ na yese yate nti ye bedru fie ana aja odonfo bi dondom ye na o mo ma ye 2 million 2.5 na ye de ko han ka de chi anopa ye ba ne na ye ko han ka e free to mase ka na ji ye 250 30 mpachana taxi mpachana ana mo de ko fa suspected criminal no me pachana ka no kra yankum nti me fa me de kra ka chiri fa ne de ansana udi ye chi bai nti ye kwa soro ho no so na mo se ye mfa asenom court no so a ye de ko no amo san ma ye han ka 220 cedi ne mo ko soro he ye ko omo ayi regional office police headquarters mo free do maso mo ko police headquarters mo for soro ya for soro ye doctor for actually hono I was saying that you okay mo ko do na ye ko do ho no mo se omo awie nti omo de akora no boy no ba court nti ye nsan ko han ka na omo mfa akora no emra ko san han ka o dofsu ho me pa cha fa ayi boy na ono mo banada no san fa no kokko the police fo ni ka so e wo pa cha na sata na nsuo no guso to na nsuo guso to ana omo a fre driver nti driver no fa ya ode ye koy no so oje 20 cedi ana ba ma itu yaye omo wie ye nso a asem no koduru court ho ana omo de pipa no koto court na anim ana obisa se wanyam fie sen omo se wanyam fie 18
we wie ya mo say wanya 17 ana lawyer ne bisa mo say na dia ne police fo mo pese mo chiri ana mo ka say ye nkura bi na yijuku ana ye joku wa ha enti se wanya 17 dia ene ye mo nsan mfa ne nkọ se wanya 17 dia ene mo nsan mfa ne nkọ na busuafo wo he ana mo say na busuafo bi ni ho no ne say bi ni ho dia ene mo nsan mfa ne nkọ hyem bio omon san fa nko hyem bio na ade achia ya san ba omo be hu kwan a omo be fa so eye court no me pa cho ane court no mo ko no we ye ko no se regional office ye chi wo fon ho no ai assembly ho no abotan no so ho ba bia omo ye insurance ba bia omo ye health insurance mo ko benkum na ni fa ko se court no ye bi no ye ko benkum okay ana madam no san ka che bi on se omo ne ka nti gi se ye san han ka e ma omo bio omo di asem ni wie na omo ka se on san so kodam for ni fie du nso se se no ana se omo de no omo sa de na domase bio o de na akọ se na de chia ya san ba ye ochina de chia okay san se na busuani bia a meka no ho nti omo san fa nkọ ho afeso osan ya akora na ye mfa ne nkọ nkora so nje say charge sheet ni say oso say 17 years yes okay sana omoka first no de omotwere na no asem no de no owo 18 anti ndura no nimfie so ate okay nti yansan hanka e ma omo bio na omo nsan fa nkọ domase nti na che say 2 million na ya je ye no de 2.5 no de ya hye awie na ya san han ka ma omo na omo e de ko domase na ye nso ye nam so be pia nipa na ono ba adana police for yan hwemu no ne pa cho ne ka o de ko de free domase e de ba headquarters de ko dofsu e de ko court nyina na nyina moa na msan so e fa no ho ka asi to aso na ye den enti china nyame ma de pa chen ya ye nsan ko ho na yensan fa se no mra bio nti minim se ye duru ha ka han be san ya de aba mu bio ye ni sika nso na ni etoso mienu nso no akora na pomudin nti kasa ni nyamu papa na ka kire se sika na papa na oje no akora no ti ase onwuye na de nti aye gi se sika no na kansa asam no police panyini no no say 150 million na ukunu so obeje no akora na ti ase wanwu ade nti aye gi se sika we sure say police na kansa asam be ba cho han ye no we ba tan yo oti hobi we ti ho me so me ti ho na o kansa asam no okay nti in fact na ne buafu se omane nwunwie ansa wa betwe ho amanson oye de adwuma e pa cho ye nya adwuma bi akua ya na ye obi proto da ho na ya akodo dole kakra se du agu so sa se apese buru mo dua bi asenweti ehewura ka wura no fu afa ana kakra na eda ho no na mo de akotia hospital bill ana de aka na mo de ye in and out se amanfo pa da woro ma amanfo ada woro asa wo ka kire bi nkra ye de hin nti o ya o se 50 cedis we se 20 cedis sa na olu awo ye de adwuma mpacho adwuma me ya na me ke adwuma ya do afikiri ya nya brogo so ya na ya kwakutwa kakra ono akura we no bra na akura we swa no ma wo mo no na matwi ayi abrodwuma haban na me num ada obi a ma wo mo no na matwi anom ada na me kunu nsuo mpo bi nkora no no so akoda ese sikani ho ye de beto aduana ma omo na ade achi a asem koro no a nti ade achi a no wafora mangudua na wate amangu bunu no na wasensene na ode amankora no na omo awe anum nsuo aguso na omo akoda na me dene sankakra omo ya 4 manko a me dene sankakra sa enanya me ayadom ama we na pagya kakra no ne amanfo so ebu mi kwasea ya abane obeboa me ama wadi asem na ama me no wasan begina ho se asem no yenya amane nka gina ho
Rest mamani akwada abaya no. Ana mani abaya no eni enkomo. Abusia Sompa 98.9 FM. Enkomo aye die bia ye fa ne se wo mo eka wo mo de broadcast allegation no. Na emu investigation ani mu interrogation nyina so ebeye. Mene akwada no edi enkomo. Me fa ne se de maame ne kan nyina ye ntro. Enti maame ne akwada na nkasa eni enkomo. Etisen usku a wokofasi mamodin why na wankasa so mamodin why aha atiefo hu se yakata nanimu a na sede Ghana mamra etie children's right na ohwe journalism nso onuru se ss ye expose nanim onyani mfinhia dum wotwede ya sabi isusu se wato atopa ne kro mudeduru eye police station wo se owo 17 enti emfa nko juvenile enti adwuma no so eni kwa se ne ba eye abefu ni de kwanten ponso na ochina daache bia no obi ko ware na wankasa akora na yehunu so repu no wo mbere bi atwam no endie na akose na wade ti se yakata nanimu a na nya se bia ye de bibi sieu but ye de adwuma no mbra na edi dwuma ndi rest fato no so na fe ye no eni enkomo o ho te sen kasa kese kakra be mama why aha my three what do you feel saying? I was 12 years. 12 years. I was child. When you are no more, you're saying? I was sure my three make a home for. Aha. Na, dear, you see, na no fear that. What's a fear that? And I said, fear that better now, okay. Na no fear that, dear, you see. I was chilling my room coffee. Na mimi yanke tani si ko bunsu abijal nti ye ko yin mi nwana mo ntimi nson so nti omubo omu de na na masom na mabu mi de so na ma ba beso nti brabu owo fie ho na oyemesi na ofrem sememra so ofrem me batam ofre sebra no na unia no we unia na ne kunsu no we da ba chono masom mu na ze waso nsu no ono ne de na manako nti ohu se unia no ko no ofre sebra Twaso. So from Semembra, Namakacan, Sememman, Manfin. No, Abam, Chamber, some such him. It's all chimney, Democulan, dino dem. Now, Obisam, some more facing. Namakacan is a more 3 years. It's a Macacan is more 3 years. Casa. The Macacan is a more 3 years. No, Casa, Namacasimo 11. No sign women wankasa na mekase meboa mo 12 nti mekase mo 12 no run no na aka ni kan to run ene na tad meba tam obusa so wo fie se aka so wo 3 no alita aka so wo 12 no sa tam na wo te hin na wa chana mitini dem hon mpanoso wo de wo tena mpanoso nti obusa asase no gina hin na wa chana no gina mani o gina wo wanim nti okase wo fie dumienu 12 year no eno oye den awa chana wo na tadien na kan ni kan no piam ton ne mpanoso owro na tadien no ene kan ni nika no ene opian to ne mpanoso na wa chana eno oye den chana pijama tadien so pijama na o shede atade na chana me straight dress na o shepieto na wa chana na shepieto wase na wa chana nti o kan to ho no oye den to come soon pijama tadien some tiam nti order sakatama no ordinary benkum ne so men samion boom so also boom na pijama tanda no rumpi o jama san no rumpi tun so rumpi tun means tiam no offer man no sandan me so kunti no nya na misu so odan me to ho family no obutu so na minya do di machin obeto so nto obeto so gina ho no hebla na bla no so hwe nani ti bla no hwe nani no ka chem se oku na maka chem se on twan nti bla no de pi no pejama o de matade no katama no shene de no siminyan ko so siminyan ko na meka chemian so nyamba ntem twan meba na mshem bitu na meba na menyan so am so am na meko yokofi ntimeko menso nwi ma ba na ma me ye aduan zam tubusa na ma mbisam sade ma mfima na meko bebe ye aduan na meko kacha ne se bra Francis won mi ada
no bisa me say ne si on me dynamic ka kyerɛ no friend papa no ka kyerɛ me papa tama ono die ya na die ya say no obutu na wacha oda me so oda wo so na wacha and ono die na wacha ono da wie no san so butu ana anya sa na wacha yes and also ono osan no da ba bia uja onan fa no na wacha ase ndi owie ye no tama owie ye na onua ne mma ye no de no ye ye wacha wie no she ne nikan odnikan tan no na minyan bain no on solly no din kan katano no of o sign minyan ho kwa abontin na minyan ka cheme so ku na maka cheme so nya abontin ho ntwen na mi shem puto na minyan yo minyan so am na mi komi so wi na minyan no makom dia na mi komi so wi nti kofi am bain na mi to busa na meka kyerɛ mam bisa aden na meka kyerɛ me mam se bra Francis on me ada no odum odwen se me boa no odum ko dem no hwɛ me ho no ka kyerɛ me passe ayampa on me ada Frankie yes I wie no na wa kyerɛ Francis no yes I wie no ono da wie no de no de ye de asa no ka kyerɛ da wa kyerɛ ka kyerɛ me se hwɛ na manka no mam faisi no mam kati Ama odai kati ama 5 cities da wa chan no sama on kati da wa chan na de no ka kyerɛ obi ohunuhunu awa na no se o kan de no de be yo da wa kyerɛ owie no otwe sikan o kotokuro hye ne panase no otwe de mam se minjinkun o kan no mam fin nsam buafu owie no otwe dai kotokuro awa ne panase da wa chan no de ma o da wa chan se jikuno da wa chan Just I can't send him a bar or back country. Fast car in Kunupreco. Na uye no o show pio to no ifa. E wa cho no pi o sign minya no ho. Ewo. O sign minya no ho no kwana no ho no pi abonti. Minya no ka cheme so ko na me ka so ncha kwana no ho ntwen. Na me hye pio to no dem ho na me pi abonti. Na minya no so a na menen kofi onia no wofie san na wa cho 9 and I said oni na so onia no beto onia no ba dem ho no na ayi boy ne dawo so na wa cha e wo wachi na wa cha nto no hu de e course no na wa cha beto akora onim hwe aya ne so osoma wo endi ho ya osan na wa cha me so ha na wa dem Oto wana awode nti awura ha wode ntoma kata ho na apart from awode no wase na no da ne sebo to na no da ya e hotel sen na ma hwe ya masie me hen ya na wase ya o hen na uja ona so ya babi ono da fa ne ya hotel sen na ma hwe ya hoye me ya ne hoye ya o na wo de duro no ma no onom de na wa cha if we say na ono da na na ya som de duro no ma no se e kakra na wa cha tama no da wie na unya nhye opieto no ohunu se unya nya unya antise unya muni nsa wa na wa cha mabu okay obu ni nsa pen the tama no da no uhuru ade a obu nsa ya uhu moja na wa cha da bi okay masin so na me hunye okay Sompa 98.9 FM. Enti mame ochina mo bese akoko to on. Me pa chana. Amaso ombe Friday, omo free ya. Yankona. Yes, I go for car more. Yes, I go for Ochina so mo sa akoko fa car. E dey akofa no wodoma se o. Na mo dey akoko to. Na pa to 30 year dey mi se car no dey. Ni e maduma. Nti ochina so. Kwa akofa car. Asa ndo mama. What class in? I class 5. Oh, class 5. Now I chan 12 years. And you know, then you see how about 12 years what class 5. But you say na ya wona na ho kire no. Aho kire na ntino na ye de ne kwosahwi.
akwati kuku nhweso mode akora no ko sehwe mepacha akwati kuku nhweso mepacha na yese obia ni ho a yede ne beja no no sanso nti yede ne chini yiye ansa obe shase akusku na so free sehwe bae no na ne mu atwe mepacha nti wode ne ko school na kire so yede obe san na chikakra mepacha na ze fie nye mepacha dabi muniska mepacha dabi fie nye ana kakra da ho no ana kwabana ne akobutu obaso ana one na da pacho ayi medical report do e wa ha doctor say no Dr. Samuel Odru Apia OSO specialist municipal hospital Sunyani pacho for the purpose of education ti am bachelor ye kita medical reporter akwan medical report photocopy Dr. Samuel Odru Apia na osan ya pacho ne ma bebre pacho denti am akwana no ekasa na mpese me hunu se de o maame no kan ne sa pepepe na de gu medical form na doctor Apia esan no sa pepepe o kan na chese de wo mu no na wo hwe krata no musu de na chese doctor na ekire se yade bia on share dan hunu ye ena 2 na sene de bruises kakra e wo ho I say de bro no kan se wa breaking virginity watete net no ama meka say ohwemu ya na chese de fa akora na sene fa na numa nka na sinyina betimi atutu according to report na wana meka nka kire wo no mam nti ochina mo be court wo me ba chane ane court abamu ide mam nyam wo ho na eba chobi ma homa etum mame court abamu ide mo bia homa na mame Preni. Ei, na dia sem preni. Na regin ben preni. Ei, na dia sem preni. Na regin ben preni. Asem we dia nu was. Ei, na dia sem preni. Na regin ben preni. Asem we dia nu Wasi. Onio. Nana Poku Piesie atnasi onio. Obey. Odi anwasem. Odi afutusem. Odi ahujurisem. Odi agrosim primwe. Nana akwabo. Senior registrar at the Sompa FSM court in Nsem Sisi court the senior registrar or Chiame Kosini mo Chiame Majo cool kwabra me pa chaw ofa chiri ho ye course na ye pese ne aposifo di nkomo unse 2 cases ne aba ni nyina fa aposifo ho na ona ye soma se one mpanifo ni nkomo asem ne ba wona esa ohwehwem ne yehunu se side of the story we are Canada e ba chaw enkra wanya ekyeresen kwamna yamati for adwubio na aposi for asem de ba on se danda ya na meta kan ya na nyame ne mini ya na ya pa se aposi for asem baba ye kana no na regional twice ACP owura Yankee se na omuti nti o ya no kire memu se ochina nyame ya adoma me mama me no ene ne ba no ne kunu no onyina mra regional headquarters we na me pe no na onfa report na odema na onfa sa na ne hospital ni mra na ochina no onkonkoto ACP no mekire 2 ice no na obe omra regional commander wonte no akire me kwan a momfa so mo ba mo ko staff ho na staff do makọ regional commander ho na asem na all kano wakwa kochirim da chesanse onso kan na obo police for atunze kwan a domase na district police commander wo Sunyani West de omo fa so no omo no susu ni so omani anye ho ankoyi amfa ma omo nti omra no mebonkure ni nkyere wo no ye pani no ohun ana montu obeto omi se kokot de nanso asema me ne still na nye kwan a apolisifoɔ no efa so na ochame kan okure say he need to say
mo broni ti sei odo ne ba asema to no o de me nko court de me court de intimi nko police station me call the genesis of the case sir waba abeye case one mo say onko na weekends police for nya adwuma. Where did you hear this? And the police for person mo chere me so domase say never has they written any complaint Saturday da. And the mrana ye busu na ye ho advert na wo mu so da odomase ye nchi obi ntum Friday Saturday ma ne Sunday da. Mobile mo hwe papa ne ho ne ni suri ne ban ne tebia ne mpaboa ne chele wate ni ntino ufiri se efie nye nti ko 2 fami ko Sam Bennett wana me nchira mo de anse tina me kasa ne kan ye memedene me ba o de de nyodene ha adenje nyodene oh enya medene se mintimi nka zedente nyodene oh dabi enya dene se mintimi word now comment ya se ne kan nyodene sesen onse all kano said the omode ne fast no fine we musa minu nyina se eye no kura se bi omode ne fast na na ye ni ho se eye no kura ba bi o kan ya me yakran se oji sika free papa ne ho no de se wallet wo yo se na ne chop money no e ho kra ne two eyes no fa ne se eye no kura na de me gidi se eye no kura no eye hwade wo Facebook yeah wo Sam Bennett ho no hwe so wo police for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 obi akitatu ebi mo so dina joint wa wo kan esi wo no bi mo sitimo omun de ansi hwe bi mo timo o de rest man nko bi mo tim better hwe se ka ba ko so sansisi wo o de rest man nko better hwe ade o de hwe Facebook me kan sem bi a kire wo me be kan sem bi kire wo na twa picture we won say pick up back si a won free kumase won say pick up won say car black back si o sa black na etu nti cars ya won de bar for Sam Bennett ho no eye makomako 4 or 5 a police for won bar ho no won bro 50 adan ya Sam Bennett ba ene soja ni bi o UK won anya ntoka nti won su say ode nkora na be hye Sam Bennett fie nti won be fa akora 3 years ne wan yana look at cars ya won de bae na yete municipal police headquarters e wo domase kan ba kunsuni na obi ba ye ne na da won to ya sanso ne na da won ase look at the psychological trauma ode akora yetrem se wo go studio ha na hu akwada na yeah so nyesem person breaking the rules of journalism come ma arrest twa akwada no na hwe the demeanor how psychologically traumatized the child is. Na o catch them say ye wo cars gu ho o de sebe nsam full way me to sabi ye wo cars gu ho a ye de ye ensam full way me kan ensam full don't put me out of context say enya nkora na me du o matem na say ye pe card ya ye ade bi sei na akwada onya nimfie mienu ye atwe ne ho amanso na sabi yekita cars we free kran nya mo na moto petrol gum eye yen hiani we ene ye na we sika de ko consolidated ene ye bi e de top atade hyemo na de bi atotu amamo e de ato aboba amamo na de ato petrol amamo ye nya ka wo domase e ma such a child wakosa trauma wem o chena next 2-3 weeks o mu bi school na akwara obi school a ya fa no won to afa no won anim okotena classroom achena ya chena de no look at niema ben obekom anya hwe ne namfo bi no makosa hohia ni bim wa omate you see na yete omamu ama ya nya post form o de cars firi kumase abaya niema we ya sori ko because Sam Bennett bane obi awo wa UK ama mo twa kwa no ho amansom hwe o de hwe ko Facebook na hwe ade hwe se nya Ghana ana ubehu niema we ya na here need to say na wakwaji 2.5 million yesi kohane ka fa criminal suspected criminal fa ne trem na wa relax to taxi num ya na ko dofsu for so munika e wo the regional headquarters dofsu na ya sanso ahan ka the criminal no suspected criminal tum na ne ko court ordinary free court sabed na ko back to celsa yesi sansan ko wan ka na san fan kon kutum how comfortable suspected criminal is ne nna ne victim abusua victim no na so fa sa court obi okotwitwa nipa she fridge obi otwitwa nipa ehye fridge m akwakire baabi osie nsono akwasie baabi osie brebo no hwa Ghana wa nkro ni yare na
see police commander so momra momonko ochina nyame aduma they should deal with this case or Sabibi and see what's our case we want. Major radio was asking we. It is nonsense. It is nonsense. Say, you bet me a faka. Afri Kumasi. Assistant police for a buru for gum. Adaya and Kurami no. Aboga for a con. Enti ya the belly for Kumasi eba. Enti ya wasa Japadia we ya. Ya wakas guha. Ya didi sabe near maybe say nim. Na enkwada regional headquarters. Dove Sufo. You the suspected criminal. Oni akwada da won to. Oni akwada no Dofsu you no call original. Man call original. Abusana to original Dofsu. Original. Yes. E won am so omu nika. Omu free taxi ni hwa. Original Dofsu si omu nika. What I say? Now original Dofsu nika. Municipal ayi domasi nika. Ya di asem na wi ahye date ya. Ya sesan for kofa ka fa ne tenam. Me woni me bada. Nti se hia ni ti sei. Ubetim the way Nsem Bennett ba. Kwabna babia na o ma me narrate aso no yam ya na em set for adina ma ho. Odru police station no MCC adin bisan se wadi mfie se be ma no wose o 18 e ba ne sentina o ka se ode abewo. E di adwene no nyae. Me mfa ho forget about ure twa ne so. Fan say okay can ayi. The real ayi wo mu ne say die ne besiama region we mu ayeti regional capital. Regional capital kitachi ba mienu. Na betena ha ma na de am ya ne say police free kumase ba ya see from so mo national security form ba ya na o mo shasha asomade no SWAT ne what ne hood and what no wo mo wie ya lawyer ne ka tell me nora say wo mo ngi police free wo sunya ha ni because first second one ba na o mo amwa wo mo nti o mo fi say Nsem Bennett mo musika what I say but Nsem Bennett bodyguard ni di wo ma tem na wo mo chie no wie ye no no mo de na command the regional headquarters police Sunyani say go and prosecute this man because we di atem and they also took that man to court and was bailed by Nsem Bennett na sabe wo free Kumasi eba wo fi say o national security o ye big o car na so wa ba ye o matisu na so obi adi watema fa ne kra na fa ne ko Kumasi na mo ko prosecute no why say wo matwa fa ne ko Kumasi en ada no di watem wi no fa ne ko Kumasi afi na ko CID I say your papers now soon just post for no. One month the prosecutor in the court, my money bill. Look at this. Say you buna half na way besia. Can you do this in Ashanti region? Who bet me kwa atin wa kwa yewe ho. Ana bet me kwa Kumasi kwa yewe ko baje sini wo maka no ho. Adan dia mo bra half your back from sir. Adan na bra half your back from sir. Se kuro bi aso anka case we. Me say sa case we se kuro bi aso an Kenya papa. Adan na mugu ani masesa. Adana police service for binum gu ani masesa nti ntina de aba beto nyina ne se o kira nyame adoma regional command o se omomra so nti yenti o da ba ka se omomra momonko me pesa me mukura betimo ya yemma wo monko regional command no na de besi no ntina mabam se regional command se omomra asem na ya o ya asem na ya ma rest ntwa kwara na hwe the wa o de mo fa the wa ositi e woni ya e boss woni mo mra ni ntino ontimi nka ne sa mugu ni pa mugu brown for ni mo we e cover eye say your region we mu na akwada obi a oni akwada da akwada na e ka no wa dane na da won to asane na da won ase achukotokuro e de agina no so na such a person who change charge sheet you see don't go to the court judge bi atenase the judge obliged by the charge sheet. Charge sheet, you know, a prosecutor and a so. Until the prosecutor and no, and I all heard the Criminal Offences Act in Nordia. Into one out was 17. So was 17 there, he's a juvenile. So you take him to the juvenile court. What I say? Now here Branty or Dawa, Okita Batie no, or 17. Why? Because 77 periods I mean to say over so change charge sheet, you know. I've been a police officer before. The judge bases on the charge sheet and make sentences. I don't radio command your patch or young fence hono Mpima regional police command. Mugu abain any mass dodo. Mugu abain any mass dodo. Mugu abain any tia na no da na na ko Kufuado. Edi moto ne niama de abraban. 150,000 motorbikes. Logistics. Ada na mugu na nado any mass sa. Ada na mugu na nado any mass sa. Ada mugu abain any mass sa. Na district headquarters we see ye ni car. Na obi ono awrepu akwada no. Ko for taxi na ono relax the taxi nim. Nsu eto no asanso esi na o fili o mo go do Dofsu regional yes ye ni taxi no taxi driver just say or taxi driver no afre no ba be fa ye nkọ court ye duase no wie ye na ye say juvenile ye fa no kwa ye sanso ko fa taxi na fa ne tenam
na waka no kwere senti se wo patch se mutiji se scan nyina na papa ni mami wo ni se scan bi da ho na say case die a foolish case into young call regional command no pa jo sikare de bo bi ni ho amanfo na ebo aboa kakra kakra sikare de bi ni fie ka wa se ne chire ni pa no adon wa aboa kakra na mpa cho aho chire ni nti akora no school mu wanya yare wanya twere be de amam adan sanse minya sika emfa nto aduane mane nim ko school nti okwana se na yonkofo anu bi aba na se omo atobia odidi wuro obi ato aduane nti se na ade a yame ya pa ne se amene na wo chi ne to ho sa no na se yare no ba ho anka de asem nko obedwane akwa agya no a nka obeye ne na se ba ne nko fam wu ya ana ni ti bo ho a na wu ya na che se hia ni funu yes yengosie no Dame onhumo mo wate ni ba ko so Africa na hapa Togo ni flu Togo manso enti kwamna de omu nyina ne se yemfa mpem na kyena ne mo nko yenkyero mo kwan no enti me no mo bedi nkomo wa kyero na ne ya wosam ye bia no me no maye enti o kyena no de besi bia nso mo kwa a omba me aso ate why enti no se de yakana mpenufo nso ati na sopam no mate no ansa hanso de Sompa de radio na ko ba bia TV wo ho to YouTube nso online so ho Facebook nso today nyina mpenufo ni nyina no 8 ya o kyerem se Nyankopon ya adoma o kyerem mamumra regional headquarters na mumra commander no na mumebo mamane no nkyenti no de besi bia no kyena ebi ne ho nkomo why yo di meso ya da mase aya pacho tenase kwabna nana kentampo hene ana poku ose ma me foi emfre no fa number no ma no fre yo ana yewra yin so te he Shadrack Abrefa Youth Employment Agency bono regional director kwamna we de wa ya de danase ose oso ma me fo no 500 cedis se omonyem fa ntonru opipinum ai emfama abofra no 5 million mo nana so ai ye a ye sore a why ometimi yo etina kwamna de ono no so mo fa ntonru ema abofra no 5 million to aya de tetide no why eti chana de besibian papa mama ya sonte me ban ma bedin komo chro boss dia ka yodia bishop aduru sanso na Shadrack aduru antimenim se Shadrack de no ye nuanom eye zoom lion fo na ye ma me no mo ba ha no antimenim fa de wo hen sabre bre no menim se ye besere bi ma account de eye dawro mu bi aka ho ahanti ya ebe ko isi awa Shadrack be ko ya ne be ko eju de ko bishop owie kona Mama ni bishop ni nkomo chami hu Shadrack na mama nchi ya wofa Charles or high court over Martini nyina se ya chi obi abono macho manfo bi chi obi bono wo boma na yakaje nso 200 cedis ansa na mako crime scene aje fo mo fanche bia me overreact ya mo fanche me ai mo fanche me e pa mo chewo je se me mama kan mu plane me woni ma me ensa panti am ja police tuo no to ho no this is one away niema me ensa ba ko eka ho no eye poko we no mintimi I can't and me gina ho na me colleague police oh yes I niema we ya me mfa ho no chief inspector me mfa ho no ASP if you go to the regional headquarters me mate fo bebre wo ho ba ko chief inspector brakatu oko or the room regional ebi wo ho Mary eye me mate me were mate for baby go and ask mom kobusa no me na chese me ntimi anti me wie me service wie ya earlier me throw resignation letter voluntary retirement kasa me madru me chief inspector na me adom ukita masters no degree obetimi akọ ASP kame ye panyini I can't why how this is how Nsem Penifo bi mati okrom ha regional minister you should act why adana dofsufo nika adamugu aban ni masesa no adan aban mpanimfo adan dofsu domestic violence and victims support domestic violence and victims support how do you support a victimized person na mobroni a ya fa ne bato na kakra hye no boto na obobosia twe amanso na we ya okan wan na bi ba ye na rest obeba so oba be complain
Why na people so ba be ko na me wo 6 million me dey sign medical form me wo 2 million me wo lord fare me nchachira need to say me ma me cha mata me ba we na sambanet mpo na mo di tuo chesi wo ni fie nti we anya mo wa sambanet mpo na mo di tuo chesi wo ni fie Bishop Majo nana boko de nyam ye shiraye o ade ba ko e wo se yeti ase ne so se enkroma abwa kroma so mo ka so mo ko dina no mu invite akoko emu ani nje ko su ko bia wana ye dina no okay what e be na maguru what ya say Matthias Bishop yes sir Bishop Busa wasem ye say e na ma obi bodama okay na wafa bible mentiasi anadwe me da hwa na bibesi betrim say mamu Musa Bishop on the kita pamada kan oba so obi nam no kita bible o sha ase pe no na runabout o tisi runabout wa pe kunkron na say watinkensim obi a bodam bia o kita bible o sha ase runabout kro bia runabout o fi runabout o tisi ya na say kinkrin Bishop dey na wo bible say obi a na adwene mu kan because already ntem busa sa so nra o ka kire me say adoma chede no obi o ho na say onya adoma chede na wa hweli ya etimi ya dambo padon sa na kan yeah ntem ma me busa sa yeah but enye na enye obi a wafa bible bia na kire say e adoma chede okay ade ba ko enti asesa konfu fie kura bible da ho okay akonfu fie bible da ho akonfufi okay mo se kokubro nsam ya na okita kitaba an robbers omoko robin na bible do mka na omoko New Testament nketo ano ebi do mu fie dia me trot masin bible the whole bible na nkasa no eno na ma say obi be di bere bi or the bible akantam enso bone na o ye hwenye no the bible itself is a book okay two minute ensem na woman it is a utuma a book think they say the book of Bible. Okay. Obi bobodam. Honhom bia bo obi so. Se won konkono adom ne ba obi so. Na e pem no, te se de e pem Paul na. On Paul de no, e frɛ nani. Dem trot mase. Because of na adwene a ekuta Paul no, na nyame frɛ won so. By na onim. On te se o kwakwaya ade bia nyame mpe. Na nyame kanea ne hia no straight away. Enti adoma cha de na bi wo hono ma de na e masa nkofo no dodo na yesa na ye saint na eba no obi wo kofre saint on de metra hase saint ne so no ye wo obetuma yusu bible okay e de aye it means bible no oh yes so bible yo ba bi obetumi dia frɛ spirit bible na down yeah bible bia yeah New Testament Old Testament da me ya na bible ni misuro ni nti ya o kasa oh yeah bible na down ye we bia de frɛ what the first spirit by the pen spirit ben na wo frɛ no na kan bebu say what the metra say better na na boku ya fa ne say me gina hisi ai me pesa me frɛ me invite angel bi metumi afa ho bible na recite invite angel no dem trot ma say better na bible na da ho na obi so tumi afa bible no enso recite bible kro na e de afra de foforo okay afi o te dem metra say enti se ebia na ukuta bible no on se edam on se ba wo so a de na oye twato no eno na we demonstrate oh yes last action we are damu no and now demonstrate okay on de metra say enti that time no nipa no the bible no ye den okay on de metra say and na ye wo se adoma ba obi so say pie koka nyame asem se eba wo so say pie koka nyame asem na tumi fa bible a entem fa so na runabout na wo yusu wom no de wom ne say kuro bia nkofo fresenti wo so bia no the center point of kuro no eno mo ye nyankomade se nipa no be kwa sie ye so obekọ hin ai se kuro bia peso ya de wom a ai gira runabout yem fan say Asante region who's Asante region kwan nyina ye 5 by there is only one runabout on so a eno so nko akwan ne ye 5 what shall say no yeah madwene koso wadwene ko ba bia meka no so okay in this Asante region kwan ni nyina ye 5 ene ko nkuro bia so nkem fa say center
but the roundabout no doors but your one roundabout to be an aqua no so kwai 5 mahu sure what dem say in this obi person ye bibi na ebi am fan say obi wini power bi e wo Ashanti region na gide obroko 5 rules no nti obi use de gide use roundabout no kuta kwan 5 no tantanum no what you say this so ko use sa kwan na sa kwan no so firi hin bakro aba bitwam aba fa ase make one baby e wo Matias mahu sa kwan go fa so komi kurum one dem chance but nti say I could where the first one run about no woman enti so person ye bibia na e spiritual na o pese odi wini nipa e wo ho no na ana pese odi nya bibi e wo kuro ni mu a gide o ye no run about me so then you hold the power one dem chance then you hold the power enti sa kwan num na ededa ho no sa kwan num na wini election wo Ghana eh sa uni mo sa run about no wini election wo Ghana Kumasi de na Sunyani Kumasi de na me no kan na the Ghana kita Kumasi enkuta Kumasi but your friend is saying spiritual realm rules power 5-letter words okay Jesus 5-letter words okay and Jesus hold the power so when you want to do anything concerning power you need 5-letter words okay what did I'm trying to say corona nkasa na da ho ni din the same so how many letters 5 afi what you know about the American so metipa and this also so we need election metumi ya ade ma wo sa ho no ma be wini ba be mi gina wo Sunyani ha this all ko na no bokunya wadwo so open pia di ho why you ready ayenko me da MPDM mu ye de medi bi odoma me na me your campaign manager very well spiritual focus no who here abro no ma mi ansape 3 crocodiles hey no the obiati as we over there do I am your police for the case now my head is conquer so my gonna say 3 crocodiles afi enti one the spirit in run about okay better ena honhom bia na edi nkuro so no edu kuro bia run about wo so a nipa twa ho hia bia no edu anadwe ho na spirit no e operate nti sa wo free saint na saint no kwa asie ya de tie nie once spirit bia wo free na the way abesi describe spirit no no oba oh sir oh yes hwe bofu mpo ho se wa wo kofre bofu na nyon no na eba wo ntanya na wa kanjere say on appear in human form obeba de onope yes obeba de onope angel bet me appear on you with a lion face say no he or your spirit bia yusu ahensode bi na eba okay or the symbol whatever or the symbol eba okay enti lion no ade ba ko enti asense se obi wo no hu aboa bi o se aboa de ebonsamboa 1 Timothy chapter 4 verse 9 Bible say ade nyame boy bi aye okay nti nyame nim hu faso e no boy wa ama bonsam obo ma nipa okay e no de show no ani nyame hu animonyam okay nti sade no bonsam so be pe nipa no na ope nyame animonyam ni bi no obe copyright dem talk me say say Mose ko yi Israel phone fellow e de tomato woman dan wo Mose so de tomato woman dan wo nti hwana na mfiri nyame obi ade mfiri nyame afi one dem try say but the power in the superior no enna na Mose de no ti na timi chi wi emene no wo start say kum ekeka Israel phone no nyame ma Mose kum wo e de ne sensan ho nti ko hospital because of some gini pan kwa no msa yale enti no o mo sembo ne wo mewa wo so wo bi sensan so do beta afi wo hu dem try say after sembo ne yo enti say wo ye Kristo ni na wo da so da ye na hu wo a you can't justify say ma hu wo no hu bonsam let my ya desa what dem try say it depend how the dream comes okay then when you are interpreting the dream no nyame beba ho nimde wo dream no da ye ba ko na poku ne na ya chan bitme so da ye ba ko by different interpretation intrade bi am ka say obi oso wa ye da ye book bia no nimde oka ye nya da ye book ontumi nya da ye book
daeɛ no wo na waso nti mo na wo ka daeɛ no kyerɛ me no na me ma protect daeɛ no then the mo na wo ka daeɛ na nyame kyerɛ me ade kro nti a ɔda saa ade na di kyerɛ wo because ɔde ɔka kyerɛ wo ne abebuo sɛ me na ɔka kyerɛ me nka me da sɔle yɛn mete aseɛ okay ɔn de me kyerɛ aseɛ nti wo nte aseɛ na ɔde waba me hɔ sɛ bɛka kyerɛ me nti ɔsɛ me na me protect daeɛ no deɛ nti a me protect daeɛ no sɛ wo ka daeɛ no deɛ bɛ sɛ make sure sɛ spirit bi ante okay aisa dance die di na sɔre dem no sɛ sɔfo wo di adanse akyerɛ sɔfo no ntimi protect wa dance die na wo problem wo be di adanse na wiase anya problem meba ho next week okay ye dangerous papa enti sa spiritual niama na ɛwɔ hɔ no wo fresh spirit na di ono pɛ ɛna ɔbɛba di the spirit na ɛba wo nkyɛn ɔn de me na wo kyerɛ the form on famera sɛ meti esi na bibi kyerɛ me so na me se me frɛ e bia engine bi ɔsayale sabra ɛnyɛ nam ne ne adwuma nnɛ ɛnyɛ me ne nenam baby am ne different engine nenam ba sa adwuma adeɛ ba ko enti asen sɛ ɛnyɛ adwuma bi anabɔfo nyina yɛ ntuntumi nka kyerɛ me sɛ bia me ne engine market ha no ma me pesika ɛwɔ so mambi ɛnyɛ sika adwuma no ɛnyɛ na adwuma ne sika ɛsɛ ɔfrɛ ayi enti sɛ me ne ɛnante yie na ɔdɔ me na me dɔ na ɛna me metumi asra ne sɛ ɛne bɔfo no ɔma sika no ma me ni code andi abɔfo no obia wɔde ɔyɛ ɛde sɛ ministries ministry of finance agrek fo ntimi nkɔnkɔyɛ health fo adwuma okay nti ɔmo hyira no the archangels no ukɔ defense a Mike na dɔma no Mike why Mike nse Japan David archangel Mike ɛna dɔma no ayi suicide headmaster Mike nse wa ka so no no ndo wa de mekyerɛ na se odi hu wa de mekyerɛ na se o de no to nkyɛn ukɔ Bresna Gabriel archangel Gabriel yɛ ɛyɛ wo Gabriel anim no archangel Gabriel ayi me ka abɔfo ho asɛm okay sorry nti baby ade me nam na fa me ko Gabriel ɛni si Gabriel tell ni oni hu enti wo de toto ho a wo bɛkɔ ebi nsuo so yɛ obɔfo hwɛ nsuo so asɛ nsuo ntɔ a sa abɔfo obetumi afrɛ mo yɛ wade a betumi akyerɛ wo yɛ nsuo wie nsuo bɛtɔ yɛtumi ma nsuo tɔ sa abɔfo no na nya na difo ama ewia nyina oya so ma ewia nyina wonim sɛ Stephen Samuel ɔmoma nyame ɛyɛ ahyɛnsodie bi yɛwɔ nyame akɔ ɔsoma na ɔde odwan ho mato wɔ sɛ awurade sɛ ɔna ɔsoma me atɔ nsuo gu hangoa wɛsɛ bɛ na owi so ɔde tɔ nsuo no na nya kasa kwa by verbal ɔsaite wɛs no dem trot ma se saa angels no so ɔmnam tu ɔmo so deɛ no ɛne saa area hɔ no enti sɛ wo kɔ fresh spirit na sɛ me fresh spirit na me friend me try say wɛs ne nko asa akwa on the diagram sɛ me na me friend on the diagram o sɛ me use diagram no saa diagram no na ɛte sɛ intentan a ɔfam dem trot ma se enti sɛ oba apamadaka ne ho sɛ ya diagrams ni nyina wɔ apamadaka nim enti dia me switch no saa engine na me hia no nti me kyerɛ ya na sɛ o frɛ na wo na ɛsɛ ɔbɛkyerɛ no sɛ bra in this form nti na makai madam for bi na ɔyɛ ayini bi wo ma frɛ no ɔbɛte Lucifer let darkness be in the place of karishika na sɛ Lucifer let darkness be in the place of karishika nti owie ɔbɛka kyerɛ sɛ the last word no be use aka kyerɛ sɛ appear in human form nti o ba bra sɛ nipa te biam diam kyerɛ to say nti sɛ wan kyerɛ no de ɔmfa mmera automatically no sɛ na boa ɔdane nam no sɛ yɛ snake a ɔbɛba snake na ɛba snake na wo wunim sɛ ɛno no ɛna snake no so ɔba a wo no afrɛ ntim de ka na ɔde ba no air force nti sɛ ɛna opie wo so na wo no ni sa kukuduro na afi na wo dwane ɛna de ba kɔ yɛ nte asɛn sɛ angel kro yɛ bɔfo no gire ɔno na ɛba wo nkyɛn ɛna ɔde ahobrase ɛba ba sa wo frɛ na wonim sɛ wo ahohiahia bim enti na wo frɛ no sɛ dada sam ka kyerɛ sɛ Kristo no wi ɔbɔ mpa yɛ frɛ Yesu straight ni Yesu ntie ya bɛba hɔ sa aya na mpa aya obi ɔso hyɛ ɔdɛm bɔ mpa ya na mesere mpa bɔ sɛ Yesu bɛtie wo straight and kon hyɛ bɔfo ma
Also only what you know show so wa kwan dia sanyina emu na wo problem outside him this what is why so you don't see bofo ne so bofo no obo ho ban no ono na wo de kan wa asem kire no so ma the descendant angels na beji message de ko no and ye wa bofo so mo je nkra ne de ko ene wo mo so mo ti nyame nchen kwan akoto ne sole no na say nye yize sempa bo beduru nyankopon animo enti na asuafo ko Yesu nchen no mo ka kire Yesu say no mo Yesu anante ache o bom so wura kire ye mpaebo sɛ de Yohane kire na asuafo ne mpaebo no de sɔfo gina wa so dem no ka kire sɛ dem bo mpae wote ase empire ya west enya enyom eya west eya asem na wo ka na asem na wo ka no hwan na wo ka sa asem no a kire no also invite say nipa no enti o se mo bo mpae mo ka say ya gya wo soro wodi ho nte na kyesa o kire obi se obi ndi kan mela na wa hinie no o kire obi se obi di kan mela o po obi ansa na wa kan asem a kire nipa no enti nipa na o kan asem a kire no so you invite him first if you want to talk to a prophet you call the prophet and talk to the prophet meboa me betra esi ana ma yesi na poku kan na me sole me ti ya me ya say on kan hwenkere me itina bible say mon kan hwe bo de mo asem ni nyina ye nkomodie ye din komo ba ye kan sem nkere nyame and bishop na say before prayer enters before ansana mpaibo beduru nyankopon anim no it passes through so many processes locations say jile ye won kofo obetime break it through I say from Sunyani na upeso ko hu president Sompa FM ontimi hu na nado straight ontimi hu straight and if you have a problem you call the regional minister or municipal you call the MC okay and is also oh yeah municipal bi now so let's say me free president straight how do you want the president to answer you that's the president on medjuma we na ga wi o kire akoma this is kosi ga bi o kire da no ni ho afa one word na me use no me the basis ama ni party ne ma bi ase enfimia enti bo say edidi so if you crocodile do presidency ho no ube wura ha then you go to the chief of staff after the chief of staff you go to the secretary to the president ebi kura be say nya nipa bi on na be lead wa so nsa to the office na office one table kura be kra nsa na waduru na nado ho no afa one issue no enti nyame no ye superior than nanado yanti asesa he's superior than American president he's superior than anybody enti when you want to go to God ono so one servant or the ministry say twa ne ho ahia there's a process into when see no obofo no obo ho ban no udi see no obofo no obo ho ban no original minister no obofo no obo ho ban no dem talk ma say into was obofo no obo ho ban no you talk to the angel will carry the message then the official road bani descend ya wu ho no but the obo ho ban ni hu no on the day ompa ebo no ebe ma no into ne ebo ompa e wi so seed sade be ya lock na o de betum no sa ye de kwa Persia homoni tumi mie no wosoro when was wrong Persia homoni don't forget that Daniel Nyakopo so ya homtini no Daniel bompa ye sra de onyame ho o de ade no mobofo Gabriel so fa mbre no Persia homoni chi Gabriel wosoro so man fani shira mala emma na say Persia na say breaking prayer arm robbers so wosoro yes until say Nyankopon Daniel ebo de jejina abronsan so it's sufre urade anadwo also the last time catch was say when you become naked you expel it you expel it okay Sompa FM and you are attracted to any spirit which is passing other good or bad okay that spirit will turn say or hey at the current year this person that man can have tend to be a spirit that particular time na say o person ni Nyankopon bom paye no tie o yi a oye naked nakedness prayers a fast chance of 21 days fasting and prayers. Me ne awurade be din komo rough. Dia me talk to say. Akobi agimi sika na. Enti o de eno to nchen a afi remember back to examine so. Enti am fan say nipa na fresh spirit no. When to me an kan say be appear in this form. Appear in this form. Obi kura bet make say appear in shadow. Obi hu shadow no. But unhunu ubete kasa ne ayi no. Obi hu shadow no say shadow ne da ho. But unhu at the corona nimne sani abanu to both say susum bi na da ho then when you talk that person will talk and don't forget that when you call a spirit the spirit will not talk to you have to address the spirit okay also na address no una o welcome no o wi a wo departure no
Into the welcome words, the departure words. Also, Mamma, no typical example. Abra bofo no beto Jacob. Na ade e che no. Bofo no ka che Jacob sama me. Na menko. Ade no so ma ne kwan. No nim ne fie kwan. Onim. Ade no say ade e che miti ma me kwan na menko. It means there are some words that you need to depart that angel before betumi akọ. To one who a bofo no a oba ne beba be hamon. Wo say bofo no ni Gabriel ebe queen oni Jacob queen and no ne queen na oye de ompe okay ma me queen na me nko nti want me recite words nti so spirit no ko frɛ no ne yɛ sɛ yes na akɔ frɛ spirit na wo see wo de wani abere sɛ wo pɛ woni ahomone na nante na ko asiye so asiye ho no du ho no ma there are 7 ways as honhom bi afa so ba ho asiye ho and you will not get any angel of God in that cemetery. Okay. Omo ma ho that time because who efi. Okay. Dem church must say. Who efi. Before so say angel of God do be equal asiye no. Na ye kum nipa bi an kra di kan wo ho. Then a man of God want to rescue the person. Okay. Which the angel will follow the person. Na say ye kum na kra di kan wo asiye. Asiye bo obi dua na che no. Na wodu owu nkwanta no. Wo hwe ne kra wasase so awu. Ifa samado. Gira samado. Inti Isaiah say na samado bie na no bagaya. Afi what you say na say. Inti in other way around no. Uni pan so ko fresh house spirit na wo frɛ no no. E bi krompa na de wo frɛ na nkasa no. Na oni ho that particular time no. Okay. But in the symbol, in the words and the spirit bi de say. Sa spirit ne so pe ade bi de na ade. Inti the moment no be say no also oba wo so as attack. Inti bi ba obetuma ba tse lion. Obetuma ba se pataku. Ebi nkura betumi aba se toys. Bebre into uyam behyew but ugina ho so omdo ombegina ommen and no mu begina ho wi a there is second bia no in the spirit no 1 hour 1 second bia 1 hour 1 hour into the Bible say dako yemani so fiap na fiap man so dako into every second in the spirit is 1 hour into so fresh spirit we no be 1 minute 2 minutes 2 seconds so honoma automatically what breaking is 2 hours one kan hwe no bubefu enne ma ebi mutimi bodam ma fro no so man kan hwe no o frem se me odin mi wo mission enra meti asem ka kire o se o frem ya ebia na mi wadwuma bi ameye nti enfrem be bi sam se na hwan ni wo yesa mbu befu ati ase ena ade ba ko so ati ase se spirit bia wo quick temper etina powerful prophet bia no wo ya na de pe o ye good bo so be sere o bia ban na de na buofu ena on person be bisa wasema so be bisa na sem Bishop memma example good Gabriel ko Mary ho o ka kire Mary say Mary mo ani nje nyame osum duen kan wonye urade ani madom na wo benye nsen na wo bewo oba benini oni agenkwa ne be frɛ ni Emmanuel meboa Mary bisa say owura me yo babuni amini kunu ebe da na abam kansa na yeden ade be kansa na yeden obi bisa question we kansa yeden bible for na mfi no o so obeye kese na hini ye be kron mewa nyasa no ka kire no o wi no ka kire say o fa yire Elizabeth so na manwa kokwan so yeden anyensen that time na Elizabeth nyumnyo hani na Mary so wo fa ni Elizabeth dem church masi enti who say in the spiritual men na me kan nyensen bi asem enti time Mary call so kwakosra Elizabeth no o hia no no obam no o say o fam me ne pe na bofro dam yam di ahono sanne inti that was the communication between Jesus and Yohani inti that communication manifested first day na Yohani boy Yesu asu no Matias afi what did me try say Bishop that is election yeah bibiaum na say ye win election ke dabi and ye lose election dabi sa ababia no sa de ye to aba ye to free we no ye to ababia nso free spiritual the two about spirit ansana about physical ha eja mi lose assemblyman 3 times mini ani apart we name simple one vote dem try to matter on say he abo bi to say nkran ne obetumi de nkran ne ya ade ama na bi egutuam unnum na nkran ne bufa so a na nipa ebufa so di wachi
By that one doesn't vote. Okay. Into what me campaign na dom di we chipa be to aba no alusu. No, my. Ebi na be ye mama no. Na ye mama. This is thing. Mama ni madi omdi biti no. Dwonso. Na me kire wade kro. Omo ye na pa west nso netia no. Johnson. O de ha. Ya be kan ho asem. I see. What did I say? That's a 2024 elections. Oh, 2024 election ne de. Sima ka tro say ye di blonya wi ye to aba na ye beto. Ye di blonya wi ye beto aba no. Blonya ye di anu. Ah, ye di wi ye beto aba no. Ye to wi so the percent. Ye to wi so the percentage ni be ma. On beto we. Ye beto awa asasi so Ghana ha ya. Nipa say na beto. Ma Adam ka kire o. Se nipa 21 peneto. Ghana aba no. Nipa 21. Nipa 21. Into what spiritual no. Ubetumi aye wo niema yie na benya mo no. Automatically. Nipa 21 to Ghana aba. Yeah. Ansa na nyina ko sala. Ma nyina ko sala into dem ko ye ndie agoro die. Ah, sa. Ene say mo di e ho fe wo susumu ya. Ne di la no so. Ene say agodi. Bishop mama number ne. Ndi. Ya to nipa no bedin kunu no. Na tese kan ne kan general election no na afa. Eno na say konya kokonsani wo mu a. Ohun. Kokonsani wo mu a. Ono so tumi eten ne no. Ene papa otuwe won so o mana ten. Ene say election nya bete. Dabi on say me fa ne say na Poku na mpese ma win election. O sam so hia abro no ma miensa. Tuntum ba ko fita mi no. Go de bi tuntum ne be ye. Me ye wiam de be man sa left. Me kire o de obeye. No waja abo no. Okay. Oba be didi efi o. Ube ja no. Abo no be ko. Me de yi musu afuru so. Wọ́n de metran. Obi nso nipa na me na gina no so ono so ye de o ba bi o. Nti me de yi musu afuru so. Nti white mi no no. Eno na me de ba be konka. Ba ko ye wo de ya. Mekunu. Ba ko mi nkunu. Nti ba ko no memo aka asem bi aguso. Na maka che o se ja no. Be so be ja abo no be kwa na ba be si dua so no hwe wanim. Na koi, o dia o so hwe wanim. Obe o hwe wanim. O hwe wanim saa na obo ntin kwa no watiam. Sompa FM. Afetu na watu no. Oko akopɛ message e di aba. Okay. What am I saying? Enti ya oba ku bi wo honom enu se abo no betumi akɔ aba. Oba obesa ba wo so. Uhun se obi gina honom a onye Yesu batabro no makɔ aba ne nkyɛn da. Ebi aba me nkyɛn da. Uhun bi da. Uhun bi da. Chana se mo abro no ma be da o. 2012 ahun John Mama the last campaign. Once abro no ma ba ne nkyɛn. Uhun. Better. Sa blow no man oba wo nkyɛn a bibi wɔ nanum upa yi percentage ni nyina sa Bishop mama number no ebi ana obi be gina the next elections na fe me ne Shadrack eni enkomo Ghana election na Poku what you about to say nyame ya do me chena me odumase yeah okay but the numbers no so the to anto so ne de ye de oh yes e to anto ye betenase oh yes yeah ye betenase yeah na nyame afa so abuo nyame mba ati ase na mane ye 0244 04 12 35 0244 04 12 35 Minsi subiem 0244 04 12 35 and 0243 68 64 45 0243 68 64 45 Bishop good day. Ya do much na. Ya be shia o do ma. E ba cho ha na sompa no. Program no ye very packed. Educative. Entertaining. Untimi nya tie because the momo pe no ene na ye ya mamo. Na no zoom lion for ba ha. Na wo mu su 16 months, 19 months, 18 months, 12 months, 7 months, 1 month, 1 week, 1 moon. Enti abi no woka. Ena me say Shadrack Abrifa and the Bono director of YEA. They can FM what meet you. Abron my for the crocodile. But say me catch us a papa, police for my boy for what could not do any massive too much. Now, Papa Yamma loop a friend say moto. And no pick up or the Abba, Yasan Ketua. Was me a Uguru Lume and your own Debia Ominica. Shadrack Majo.
Nana Bajo, whatever my Bajos. Bokode. Adom, and Kafra, Uban Tempa na. When I'm who say, we a servant. And I'm a that's it. We a leader. That's it. You will be a leader. Thank you. You continue to be a leader. Because we'll be anxious. Was sort of oh, Nanania Senka, you dear friend, Bono boiling point. What I say. Yeah, we said the energy no mono, who free are now quite and say proceed for Acho. So what I say. Indeed, so I will help me for any and Kokora for. And one will say, me can't time on buy be 7 hour better house and return a bar or that's what they have. Actually, me say, really, you are a leader. And you will be a leader. I remember one of the see when you should be in the region, so person this 7 years, rather than them. But that romance. Now we didn't come out telephone, so one show for fraud, and you may for fraud. If a youth employment agency or Danwa, Munamutia Zoom Lion for Canacre. What are Roma? I could see saying, DNSC. Nana de Dica no matter was it. Na said you wow kind, and you may say, dear, what I'm out train about no him ha. Na a sense, ye cook boiling point. Na Nina so a ye better. Na no mene minua nana nkwantabisa edin komo no me ma ne nkyeremu kakra enso so no se eba fie na yetimi ebe kyerkyeremu ye nana se wo hwe waye ya bakosema ehase free be afi 2004 no mu ho ya mampani kufo betina konwa so na sa abre no mwa kakra onye free amaya hodo so no ye na dwen so de ye dwumadi bia ne ye frɛ no the National Youth Employment Program NYEP enumu wonu na yenya kufo prosifo yenya kufo nurse yenya Zoom Lion ni nyina ya eba in fact project and program bi aban no ya na the success of that program no na ma yeto aso nti wayi no sa time no yeto aso ye ya na mfaso ya eba no aban sisan aban koba ye nso so na ansesa edin no na sisan ye koye jida sa nkomodie no so de na na gise da fofo nti 2016 nyame adom mampani akufu ado eba ye no nso so no hu se sa na muntu na wo se ye boa na ye hwe ya ye boa ya wo hwe yakon mabo ananso se kwan a ye fa so bo wayi no bra na ne kese pa no free eye communication talk tax ya mampani kufo introduce ye eno ne yedi tu community police for ne no mo akeka wono na eba Zoom Lion no dia ye the district assembly common fund ene tu omoka eno ne ma ya na edile no isan se as and when district assembly common fund is released no sabre no ne yetimi bo sika na no de tu omoka in fact nkomodia ya na as an agency yenso so ye fa ho kwan na ye hwese betima ye so innovative ni say ye ni service provider no ye Jospon group of companies Zoom Lion panini no ya na mpempi no why ye for etimi ni nyankita hodie so ye twan ya bia common fund ne mai nti nkomodie ben na sa mwa ben na nso betimi dia boa na waye what we call pre-finance nti o pre-finance tuya kan bi maya na aban nya sika no ya na o de ba na yensusu ye tuaneka enti eno na ye hawa eye ne kese eto de bia na uze ya mamnyo semi bo anu onka no kure no nkirewo nti ekokọ eze ya na dwuma na sema na nsusu ade aya na ye nije omu ni se ye nuanom ba ye maame mo mu no dodo no aya na kwan a ye fa so tuo omka no ewum se chenso ya na binum anije ho dodo no a kire se because of sika no ne dodo no nti no eduru be ye bosume miensa nan num no a ya na no boa edimomo ya we have a classical example of minua baby no brekum ya onya admission man bawo brekum training college sabre no na ohwe nani hwe na chi a emwa bia mfiri baby amba nyame adom anche na waayefo ye call ya ye shia o district officers no normally ya yetu anso ye ne Zoom Lion coordinator ya wo district ho ene wayi ye kabom ne yetua reforms ya bampo ni se kaneno ne yetua no tabletop ye kokoshia ye bobu ya ne yetua but ene nyame adom yetimia a move from sa system no we are paying through mobile money as gano ba ya na ba beto him and how ba ko ye hu ene zanana uza sabio aye juma empani Zoom Lion empani no ka was ma juma we dia ye ball juma enti wo hwe sika no a eba
ene ye nuanom ana ye maame mo enom ye adwuma no bebre o mpo afon no ni bi ho ebi onzo wo bia ne banner register mobile money e won account no so amano nti most of them sika no kwa because of the nature of adwumayefo ye no mo ye no sika no akwa koduru nsusu na ebia na adane afa baabi na muni wo mo data na because unim the type and the caliber of people are I don't know consider the caliber of people by the warm payment system because unim ro afo dia I don't family of forces ha enti na no nyina ye nkomodi a ye hwe ye tua from I think 2018 ba bepemende ye gusu a ye ne mpanyimfo kasa se sa kwan ye fa so tua no ye nhwe se betimi na ade ba kwan ya na ye hwanwanzo ne se ye maame no mu binum wo mpo a se edu time bi ma ye se ye tua na bank obi koduru bank obi usina afi wa woro ne mpaboa mpo anso wawuram obi o wazika na to account no manas wa yeso onko bi account no kura no mpese obeko ti ani mpanimfo gu kwan so se the best way ananka e boa ye kwan an ye fa so se ye ne zoom lion fo no ko bankuro mu we validate the data ensure se bibia ye pe ne ye no mu atimi ahia but mbran so wo ho a eda kwan a ofa so tu abansika ho e na ye hawa sa mre ye hwa ye resolve in fact we had the previous administration introduce e-switch system. Okay. No so ye one of the year. No so de na how ni say nipa no ni e-switch card ira no ano no. Isu ko twa foforo. Enti ade pa ko a metimi aka ni say na me bai ya wa da ma bo mama ni me ne ochia me kasa yi. I have a data of every district I wo bono ha nipa ye ntu o mo ka nyina me wo mo yi wo. Wow. Me wo bibia. De eya yi ni say ba obi wo wa na sika na yetua said ya mekan no na ebia na ni mobile money no kura no bia na number no ensesan wo ebia 0054 but all the information in my ni pa no bi o ye 024 din ene number no nsa ye ntua oka afenso so ye wo number of days I was okwa adwuma nsa ya validate obi ho a sabi ebia ono no na damfo ne na Poku ananse ni nua ene Shadrack ntino ye de na to Sunyani Rex wompra enti no ko miensa ko nan no a ono ni yonko na regional director enti ne bi onko bio ye wo san hihye ni nyina but nana metimi aka se me wi am de sa data we be ma I have every district bia we ekita me say Sunyani municipal ye nkrata no metimi abo obi bia wo Sunyani municipal entua ne ka e wo ha unless sa nipa no ebia onya report ma ye officer ho me wo we ekita mi Doma East Doma East metimi abo nipa omo ho ye ntua omo ka nyina hawa de enti ye ntua neka nyina menim enti mesre se ya sa hawi yenko ye district offices no ne no mu ninkomo in fact nyame adom enempo why ye office no nana bakrum ufa easy kwan yi na okọ snit runabout traffic lighter you see dan kesi bi wo ho youth employment agency for ya swear fefe bi lezo ai ayamodia aye why for fie no regional office ya carpenter bi wonja no kre in fact bono ha nyina mi hu ji se ma me regional minister na so ye na essence dan no ai youth employment agency seven on baby ye bebie enche bia na ye bia na ye ntimi mi abraham mfra wada ma is opposite an ne ya me free one me be ye hia ye staff mo obuno nyina ye head count obi bia o ye wa ye ni bia ne ye the auditors free nkran e buy because a new CEO aba ya opesu ohun adwumafo nyina e wo ho in fact enche be ye bosmi ayesimi ya we are doing beneficiary head count we why ni we zoom lion ni we community police de wo mu bia no ye be kan o mu nyina na be kan bia wo mu pay 1.8 mo yen na eno ka ho binti na mo hai nyame adom na no ye CEO oba ye na new CEO minua Kofi Japan oba ye ne nehia in fact contractor ye ne zoom lion wo no aba wiye ye ne community police for so de nyina aba wiye etina no ye hia ye di nkomo pi kwan ye be fa so a e be peja zoom lion for maka tua 1.8 no nana
wadaoma ye bepejam ni shebo pa se eno de yade we have talked through so much anana eno de yentimi mfa e ya ko ni contribution din ko o kan o Church of West bi na me de pa se adwuma ya ma me no mo ye the way we see can no no kra no kra na no kra eye wadaoma eye osom ne mwa no moboa esan se me wo nua ba bi a ofri asufufu no ya oba main station ha na edrumre bi ma me ne kasa so wo mukra ya na otwe no onjai ba ko anas because kwan no wa anopa bi wo kra onyaka pepa ni do a mo wa anopa no mo de pra no ya na enwanwa because you cannot equate the amount of sika ya the two of them to the service they are given to the state. Nana sabi say ye jaye nuanom ne ye maami mu say na wotwepe o munyai krom ha asiesi a ara yare e beba no enti ye di ho we share in their pain. Sure. We share in what they are going through. Sabi to de bi na so makatu ya na ma bi okra me angasa metimi efa kwan bi so boa binom enti metimi aka wo fidi kase so se obi bia genuinely yentu ya nka no na daruma waba oba azu de no an fi kase na bono ha no because bono BBC no ha na na nanju amra no mfa ne din ene ne nkrata amre ochia me ne ompanimfo kwan bia e befa so ahwehwe mu na yehu de enti ya yentu ya nka bosome dodo a yentu ya nka no na yehu na mintimi ntina wa fidie so na me I won't be sabe mintimi nitro. We have sometimes bia edwumayefo no binum bia na bibia timi esi ama bibia si, therefore we would have to look through and also achi no ye wo obi nsusu wo wa nana onya adwuma no you have monitors and supervisors. We do have nana fie bia memsem wo mu okay dan aba akom yenu bi wo mu a obetimi afa we bi ama yaye but media nana in general no meka say menua ma no me ma mo bo mo modern nti obi bia genuinely yentua ne ka nyame boa every ochineko me de me number beja omra ne yentena ase me de be compare ye data ye we ya hwehwem busumi dodo a menua brantie bia no ye call ye community police ni nana omko training ba ye de ne ba omko poalugu ye ko ba ye no ye postu no ba sunya municipal nana ono a ye no self transfer ko wanchi enti na ye validate no be busumi mienu miensa afi ne ye hunu bio nti ye jaye sana okwa akodi wanchi nti busumi ba ko mienu nson na ye ntua ne kada na oti wanchi a no wo complain say ye ntua ne ka wa yi fo ntua ne ka na asem no ba bedi manim na ye hwe nkrata mu no na ye fa no ye de no ko Sunyani municipal as community police eno no as na busuafo bi wo wanchi na wotu akwa wanchi nana we have made written memos sa ni penisika no in fact director wa wajitu mu say ampa no ye adwuma no na momono an transfer no so ko report me ye hu say we free her ko wanchi. There are some instances, especially these things no na bi okra ko this Ghana Education Service validation timisi mabi wo ayi ntua ne ka we obi wo a nisika etimi edimu be ya afimpo a wadi akira ma me na ototo kokko wo ayi babi a ayi yesine wo mans almost 16 months ntino ne de ne special case ne de ne na ye special because enya possible say bosumi dunsia pa opra na unzuzu nya yi na wo say ye de okasa ntino mehwe na omono so sanzo maji omudin ne yakwa akohwem ba metimi aka kire wo se na no yihia no nana me wo data of every district district bia jamasi bia na namba mboa me ho me ohwe German of Sompa nimpetem we nipa be edu edunu nson na yetu omoka no mo de ama sisi ya okay ohwe we am the German we brekum Sunyani West Dumasi krata mo nipa be 1 2 3 4 5 nipa be dumien omo de emai me work sa krata no okay oko brekum Wester me wo nipa 18
ya yintua omo ka Sunyani municipal de wo Sunyani municipal de wo amenhwe se me Sunyani municipal Sunyani municipal Sunyani municipal krata me wo ha e wo se me ne Zoom Lion for no nso confirm, but I have 16 names. 16 names. Omuni yetua aka no. Omo de yankodu omho a. Omo report to ama ye district director no say yentua omoka. Omudin Sunyani municipal sanitation unpaid beneficiaries. Why number ho nipa ne din district wo ho ne telephone number ani ne mobile money number enso so e wo ha sei. Enti saa fo no nyina no nyese ha ye sabi abontian kmetima bobodin no nso so eno no de emwa nti okowe ya time me wonipa be ba kumienu be du ya mo no so wo ha time ya yintu ya mo ka time no mo ye 10 oba doma Easter ye wonipa num ye wonfie ye wonipa num doma West ni doma West nso mo ye nso nti me won krata wo ha obia de na ni nyina no bi mo nso wo ha bia na wo de no enduru ha nti mefa fidikese esu asre so obi bia ye ntua neka especially wo mo de adolso sa no omomodin no mumbra ha me no mo betim behia mi angaza na meba na me no ma behia na yahwe nkrata mu oda wo ma na yehu de nti a emma no na yede fuma asi but in general the ohwa why ye na yanye dimpa if an agency like this has been able to provide or produce a general secretary of a political party na kire say ye wo botai afenso so ohwe ye bae nana ukokro bi ti se brekum pa na ye wo sanity model bi e frɛ no youth in coastal development. I mean, so Kurana no more promos nti akire se we have done a lot of modification. Yasesa niema ni bebre kanena ye buy we cleared almost about 20,000 ghost names from the YE payroll. And ne sabe unya adwuma pa na so obenya sika free YE na edin. Nti menka se ye buy ye nyina but din pa ne what do I compare to all the other government flagship projects? Ajabon diana arone erene yebre. What the compare na we are doing so well. Oko wenchi sisia na ye wo why flagship program back one ye dua bro in 2019 ye dua bro by $250. Serious? Yeah, I turn my buffer stock for the my secondary schools. See I know cause in 2020 ye ntimi antwas because of COVID. 2021 ne ma yaboa ye si warehouse wo wenchi ya ye bobo ho any farm equipments ye say ye be ye sa fu no ne ya science so pilot tomato project bi wa bi de beboa one day so one factory o gine no nti ni nyina nkamfia no minim say ye wo chima ba ko mienu bi wo ho but we are doing so well nti obi bia o how bia enye Zoom Lion kwa all the other models no obi o how bia no misre say omra na omfa ne hawo no mra metu yenim ne yenwe kwan pa ebeboa na mafa akwanya nsusu asrese nyame boa on the 14th and 15th of this month ye job fair e dia mamabunu na me de invitation beba ya ebe ye no ida STU ana se baabi ebe pe baabi ne ye hia ya ye boa ma ya pa adwuma mamabunu ya no no nsusu any career guidance sessions so ebe ya mamabunu mejitum se enema bebre wo yanim nti ye mompai pantai wayi echi na yensere se nyame nso so beboa na yetimi aboa timanfo nyame nhyira onana Shadrack Abrefa aye bono director Youth Employment Agency ana yene no edi enkomo no abusia mamemo so mini aba no nzo ye babunu yes nti nasem no mo fase no nasem na to makoma so nti mi ankasa me sinya mbo achina na fensu mekwa akohwehwe ne fie na mwa bia yenso waye ni betimi dia so na sene na ye pagya na monasen a reintegrate and restored back to the society nebe nyame nhyira onana onhyira watifu nyame nhyira bebre mamema osima enum na nondu bopemu ana ya sorry so 054398989024798989
Yeah, Semo. Sompa 98.9 FM. The most sure a wapa wabuna hafune Ghana pa ni. Emfa course no simen numpe. Eti fu madaro mama bre na menkonko sommo. Aha. Hello. 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 Pacha, would you guys a friend? Allah Haji Nana Poku Piesie fa 7 check. Hey, me tete. Nana, devia me kata ube jina kepa. Nana nyame shira ka ne ajuma pa uya no sinazungu. Amen. Amen. Nana, lete oyako police for it there. Oh, Dubai kutawa udija polisi ajumaro. Sabi ne kutami ya mesebi se kami mjini nami ya polisi ni ya sabi na kamefa. Aradi, deme dia mekoko habi tibebe. Where I say hello. 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 Imagine you guys a friend. Hello. Would you guys a friend? Anana imani Yenti yo ima. Mede me tiasi na mine na bono mine na yete. Ana ai de kwa kolana obi puna na wasam. In fact, yete no Sunyani a police for in fact the more you necessary ya Momo nya careful pa dama. You say nipa o. Ohe tasira wana sem na odiba police station na. Obujo duru na nipa no kasa osu ejina nsuom. Ota se we ti na mo san pen na sika kabak. Tu se unka unia na se ubusu ni na nke ba na ke yiri fi na ka fela. Na tu pa iwa charge of so abra e unia uduna. Bigare ne se blese kan tabaka na. Aya munya ka de na mo nipa. Na invece di se police atare in kwano na yi pa chewo adio ya akola we fefe no ai meno ya ta aka di we it means you are short television timo ene mo bi na mo di pa no let us see hello Baja Wani this marking Sampa kokwa kokwa enti yo na ya ni obeja na ayiko babo etna sense ne uye GRU said net cool omo pin kwa ya fasto peko ni mitesi we kese incasino Miss Makla na katio Sompa FM. Hello? Baja Wani? Bacho FM man, that's theater. Did you feel before? Nana, and made them a boy abaso. Ready, Mamma, Nini Kuno case next mamma, Casa Mania Joe. Said a year, you many, a police follow. A mobile mamma pool. Only be na Muguni to say na, who sees in a study, no great in Chay. The lady came a boy abaso. Tata kwano somo mo de se mo mrani na bi se de se me pasa. Da mo se. Miss Medas. Hello. 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 Baja Wani? Nana osofo ntwi. Osofo ntwi.